거룩하신 아버지 하나님, 오늘도 은혜 가운데 저희들을 불러주셔서 감사합니다. Ариун бурхан минь өнөөдөр ч гэсэн та өрөөнд нэгүсэл дунд биднийг дуудсанд баярлалаа. 오늘도 하나님이 성령의 은혜를 풍성히 베푸셔서 하나님의 말씀을 잘 듣고 배우게 해주시옵소서. Өнөөдөр ч гэсэн бидний дээр ариун сүнсний нэгүслийг та дүүргэн өгч таны үгийг сайтар сонсож суралцахад туслаарай. 우리 하나님의 일꾼들의 안전을, 건강을 지켜주시옵소서. Та өөрх ажилчдын аюулгүй байдлыг мөн эрүүл мэндийг сахин хамгаалж өгөөрэй. 통역하는 통과 사모님에게도 건강과 행복으로 축복해 주시옵소서. Жилж байгаа тунгаатай ч гэсэн та хамт байж сэргэлт болон эрүүл мэндийг зөвшөөрч өгөөрэй. 예수님의 이름으로 기도드리옵나이다. 예수님 нэрээр залбирanгуйч байна. 아멘. 아멘. 자, 통과 사모님이 먼저 성경을 본문을 읽어주세요. 자, 오늘은 스가랴 3장 두 번째 페이지입니다. За Сихария 3 дугаар бүлгийн 2 дугаар хэсэг өнөөдөр үзэх байгаа. 네, 하나님의 말씀을 행하며 잘 지키라고 합니다. Бурхны үгийг үйлдэн сахин хамгаалаа. 네, 하나님 말씀을 행하면서 잘 지키라. Бурхны үгийг үйлдэнгээ сахин хамгаал гэсэн утгатай хэсэг байна. 6절 읽어주세요. 6절. 지난번에 목사님이 먼저 읽는 것으로 그렇게. 먼저 읽어요. 내가 나중에 읽으니까 시간이 많이 걸려. 본문을 먼저 자, 읽어주세요. 6гийн 6절 읽어주세요. 6절이죠. 예, 읽었어요? 3장 6절 3장 6절. 자, 3-6 Сихария 3-6 уншия. Эзний тэнгэрлэгч Йошуад бат сануулan. 그다음에 7절도 읽어주세요. 7-г бас уншия. Төг төмдийн эзэн ийн айлдаж байна. Хэрв чи миний замаар алхаж миний үйлчлэлийг гүйцэтгэвэл чи миний гэрийг захирч миний хашааг хариуцах болно. Энд зогсогчдын дунд чөлөөтэй орох эрхийг би чамд сойрхоно. 이 구절은 여호수아에게 주신 귀한 약속입니다. За энэ ишлэл болохоор Йошуад өгсөн маш эрхэм чухал амлалт байна. 여호수아가 하나님의 말씀을 잘 행하면서 지키면 성전에서 대제사장의 직무를 계속 할 수 있다는 것입니다. Хэрвээ Йошуа Бурхны үгийг биелүүлж түүний үгийн дагуу явах юм бол тэр сүмийн гэрээг сүмийн үүргийг үрд мөнхөд хариуцлах болно гэсэн амлалт байна. 이 하나님의 종들이 하나님의 일꾼들이 하나님의 말씀을 잘 지키면서 행하면서 가르치면 하나님께서는 그 직무를 잘 할 수 있도록 은혜를 주신다는 것입니다. Хэрвээ Бурхны ажилчид өөрийнхөө тэр үүргийг гүйцэтгэж байхдаа Бурхны ажлыг хийж байхдаа Бурхны үгийн дагуу Бурхны замаар алхах юм бол Бурхны үгийн дагуу дуулууртай байх юм бол тэр Бурхны даалгаж өгсөн ажлыг сайн хийж чадахт нь Бурхан тусалж дэмжих болно гэсэн. 예수님께서도 산상수훈에서 하나님의 말씀을 지키며 가르치는 자가 하늘에서 큰 자라고 했습니다. Есүс ч гэсэн улан дээр заасан сургаалууд дундаа хэрэг Бурхны үг тушаалыг заавар тушаалыг сахин үйлдэх юм бол тэр хүн Тэнгэрт хамгийн агуу нэгэн болно гэж хэлсэн байна. 본문 말씀에도 내 도를 행하며 내 규례를 지키면 네가 내 집을 다스릴 것이요 했습니다. 7-р ишлэлдэр хэлсэнчлэн хэрэг чи миний замаар алхаж миний үйлчлэлийг гүйцэтгвэл
Чи миний гэрээг захирч миний хашааг хариуцах болно. 이 집을 다스리려면 권위가 있어야 됩니다. Гэрээг захирахын тулд эрх мэдэл байх ёстой. 여기서 집은 하나님의 집, 바로 성전이고 신약 시대에 하나님의 교회를 말합니다. Энэ гэр гэдэг нь болохоор сүм, ариун сүм гэсэн үг тийм ээ. Шинэ гэрээний үед болоод ирэхээр чуулганыг хэлж байгаа. 이 하나님의 교회를 다스리려면 권위가 있어야 되는데 그 권위는 하나님의 말씀을 지키는 데서 나옵니다. Бурхны гэрээг захирахын тулд эрх мэдэл байх ёстой. Тэр эрх мэдэл нь хаанаас ирдэг вэ гэхээр Бурхны үг буюу Бурхны заавар тушаалаас ирдэг. 그 예수님께서 이 권세가 예수님이 권세가 있는데 그 권세는 예수님이 하나님의 말씀을 잘 순종하면서 하나님의 말씀을 가르치니까 성령의 능력이 충만하게 예수님과 함께 하셔서 그 권위를 나타내 주신 것입니다. Есүс ч гэсэн Бурхны үг тушаал зааврыг эрх мэдэлтэйгээр тунхагладаг заадаг байсан. Тэр эрх мэдэл нь хаанаас ирсэн бэ гэхээр Есүс ч гэсэн бас Бурхны үг тушаал тогтоолуудыг дуулууртай дагдаг, сахин үйлддэг байсан учраас эрх мэдэл түүнд өгөгдсөн байна. 여기 본문에도 내 집을 다스릴 것이며 내 뜰을 지킬 것이라고 했습니다. За энд ч гэсэн хэлсэн байна тийм ээ. Чи миний гэрэг захирч миний хашааг хариуцах болно. 여러분, 하나님의 교회를 잘 다스리고 견고하게 지키려면 하나님의 말씀을 반드시 순종하고 행해야 됩니다. Тэр Бурхны гэрийг захирч Бурхны хашааг хариуцах. Өөрөөр хэл Бурхны даатгаж өгсөн ажил тэр үүргийг сайн гүйцэтгэе гэх юм бол Бурхны үг, тушаал, зарилгыг өөрөө эхлээ сайтар дуулууртай дагдаг, бас сахин үлддэг байх ёстой. 또 여기 본문에 너로 여기 섰는 자들 가운데에 왕래하게 한다는 말씀이 있습니다. Мөн 7 дугаар ишлэлийн төгсөлд нь энд зогсогчдын дунд чөлөөтэй орох эрхийг би чамд зоригно гэсэн. 이것은 하나님의 말씀을 잘 지키며 행하는 주의 종들에게 그 사역을 계속 할 수 있도록 하나님이 권위를 주신다는 겁니다. Тэгээ энэ нь бол мөн эрх мэдлийг өгнө гэсэнтэй адилхан Бурхны үгийг дуулууртай сахин биелүүлж ажил үргээ одоо итгэмжтэй хийж байгаа Бурхны ажилчдад Бурхан эрх мэдлийг өгнө. Орж гарах чөлөөтэй тэр юм эрх мэдлийг өгөх болно гэж хэлсэн. 오늘날 하나님의 교회나 하나님의 일꾼들이 그 권위가 약해지는 것은 하나님의 말씀을 지키지 않기 때문에 그렇습니다. Өнөөдөр Бурхны чуулган болон Бурхны ажилчид эрх мэдэл нь сул дорой болсон нь бол өөрсдөө Бурхны үг, тушаал зааврыг дуулууртай дагахгүй байгаа учраас, сахиж үйлдэхгүй байгаа учраас эрх мэдэл нь ч гэсэн сулдаж дороодсон байна. 우리가 하나님의 일을 하려면 반드시 하나님의 권위가 있어야 됩니다. Бурхны ажлыг хийхин тулд заавал эрх мэдэл байх ёстой. 그 권위는 하나님의 말씀을 순종하는 데서 나오는 것입니다. Тэр эрх мэдэл нь бол ерөөсө Бурхны үгэнд дуулууртай байхаас тэр эрх мэдэл нь ирдэг байгаа. 여러분들이 하나님의 말씀을, 하나님의 명령을 잘 따르고 순종하시면 반드시 하나님이 권위를 주셔서 하나님의 능력으로 교회를 잘 세워나갈 수가 있습니다. Хэрвээ та нар Бурханд дуулууртай түүний үг, тушаал зааврыг сахин биелүүлдэг байх юм бол Бурхан танарт эрх мэдэл, хүч чадлыг гарцаагүй өгөх болно гэдэгт итгэж байна. 다음은 세 번째 대지입니다. За дараа нь 3 дугаар хэсэг. 그리스도가 죄를 제거해 주신다는 것입니다. Энэ 3 дугаар хэсэг болохоор Христ гэм нүглийг 8절 арилгаж 읽어주세요. өгнө. За 8 дугаар эшлэг биш ээ. Одоо сонсогтун тэргүүн тахилж Йошуа чи болон чиний өмнө сууж буй найз нар бол үнэхээр бэлэгдэл болох хүмүүс юм аа. Үзэгтэн мөчөр болох өөрийн зарцыг би авчрах гэж байна.
여기 여호수아 앞에 앉은 동료들은 다른 제사장들을 가리킵니다. За Йошуагийн өмнө сууж буй найз нар гэдэг нь болохоор Йошуас босод өөр тахилч нарыг хэлж байгаа. 먼저 이 대제사장이 하나님의 말씀을 잘 순종하면 다른 제사장들도 백성들도 하나님의 말씀을 잘 듣게 된다는 것입니다. За эндээс харах юм бол тэрүүн тахилч Йошуа чи болон чиний өмнө сууж буй найз нар гэж хэлсэн тий. Эндээс хамгийн гол нэгдүгürt тэрүүн тахилч өөрөө Бурхны үгэнд дуулууртай байх юм бол түүнийг тэр үгийг сахин биелүүлдэг байх юм бол бусад тахилч нар болон ард түмэн тэрүүн тахилчаа дагаад Бурханд дуулууртай Бурхны үгийг сахин биелүүлдэг болно гэсэн үг. 이 교회의 지도자, 교회 일꾼들이 먼저 하나님 앞에서 말씀을 잘 지키고 순종하면 교인들도 그걸 본받아서 말씀을 지키고 행함으로 그 교회가 복을 받는 것입니다. Тэгэхээр чуулганы удирдагчид, чуулганд үйлчилж байгаа Бурхны ажилчид өөрсдөө эхлээд Бурханд дуулууртай түүний үг, тушаал зааврыг нь сахин биелүүлдэг, үйлддэг байх юм бол итгэгчид тэр удирдагчаа дагаад Бурханд дуулууртай бас Бурхны үгийг сахин биелүүлдэг хүмүүс болох болно. 자, 여기에 여호수아와 그 동료 제사장들이 신약 시대의 성도들의 예표가 된다는 것입니다. За тэгээд энд сууж байгаа энэ Йошуа болон түүний өмнө сууж байгаа найз нар гэдэг нь одоо бусад тахилч нар болохоор шинэ гэрээний итгэгч нарт бэлэгдэл болох хүмүүс юм аа гэж хэлж байна. 예, 이 제사장들은 앞으로 신약 시대에 그리스도로 말미암아 이루어질 그 신약 시대의 성도들을 예표한다는 것입니다. Энэ тахилч нар бол шинэ гэрээний үед Иесус Христээр дамжуулан аврагдах шинэ гэрээний үеийн итгэгч нарыг бэлэгдэж байгаа гэсэн үг. 그렇기 때문에 신약 시대의 성도들은 하나님의 말씀을 잘 듣고 순종하고 그 말씀을 행하면 반드시 하나님이 구원의를 주셔서 하나님의 일이 잘 되도록 하신다는 거예요. Тэр шинэ гэрээний үеийн итгэгч нар болох бид нар Бурхны үгийг дуулууртайгаар сахин биелүүлдэг, үйлддэг байх юм бол Бурхан биднэрт эрх мэдлийг өгөх болно. 이 구약은 신약 시대를 예표해주는 그러한 그 역할을 하고 있는 것입니다. Хуучин гэрээний номууд маань, хуучин гэрээ маань тэр чигтээ шинэ гэрээг бэлэгдэж байгаа. Бэлэгдлийн үүрэгтэй ном байгаа. 그래서 우리는 그 구약의 그 말씀을 잘 깨달아야 그래야 신약에 우리가 하나님의 교회를 올바르고 견고하게 세워나갈 수가 있습니다. Тиймээс бид нар хуучин гэрээний номуудыг тэр номуудад бичигдсэн үгсийг сайтар ойлгож чадах юм бол шинэ гэрээний үед итгэлээр итгэмжтэй, дуулууртай бас зөв амьдарч чадах юм аа. 여기 내 종 싹을 나게 하리라 하는 말씀이 있습니다. Энд би өөрийн зарцыг авчрах гэж байна гэж хэлсэн. Мөчөр болох өөрийн зарцыг авчрах гэж байна. 이 싹을 내 종이라고 부르고 있습니다. Тэгээ мөчөр гэж нэрлсэн тийм ээ. Тэр мөчрийг Бурхан миний зарц гэж хэлсэн байна. 이 өөрийнхөө 싹은 바로 зарц гэсэн. 예수 그리스도를 가리키는 것입니다. Тэгэхээр энэ мөчөр гэдэг бол Есүс Христийг илэрхийлж байгаа. 예. 그 사도행전에도 예수 그리스도를 하나님의 거룩한 종이라고 부르고 있습니다. Үйлс номдэр ч гэсэн Есүс Христийг Бурханы ариун зарц гэж хэлсэн ба. 자, 앞으로 오실 그리스도께서는 이 나무의 새싹과 같이 새 일을 한다는 것입니다. За тэгэхээр Есүс Христ хожим ирээд энэ мөчөр шиг. За тэгэхээр энэ Монгол Библиэр бол мөчөр гэд орчуулсан байгаа. Тэгээд энэ маань зөв орчуулгуу үгүй гэдгийг сайн мэдэхгүй байна. Солонгос Библиэр болохоор энэ мөчөрний оронд нахиа гэж байт юм байна. Тэгэхээр нахиа гэдэг бол
нахиа болох өөрийн зарцыг би авчих гэж байна гэсэн энийг орчуулгатай тийм байна. Нахиа гэдэг болохоор юу дөнгөж одоо шин амьдрал ургаж байгаа тийм дөнгөж тэр мод цэцэглэж эхэлж байгаа гэсэн утга агуулдаг. Тэгэхээр мөчөр буюу нахиагаар юу илэрхийлж байгаа нэхэр Есүс Христ ирээд тэр цоошин ажлыг эхлүүлэх болно гэдгийг илэрхийлж байгаа. 네, 이 세일을 한다는 것은 바로 새 언약, 예수님은 새 언약을 성취하러 오신 분입니다. Тэгээ тодруулах юм бол энэ шин ажил гэдэг нь болохоор шин гэрээг хэлж байгаа. Есүс Христ бидэнтэй шин гэрээ байгуулахын тулд ирсэн. 바로 이 새 생명의 구원 운동을 완성하러 오신 분입니다. Энэ шин гэрээний ажил буюу тэр авралын ажлыг хийхээр ирсэн нэгэн бол Есүс Христ байна. 예, 하나님의 성령의 능력으로 말미암아 하나님의 택한 백성을 구원하시는 이 새 생명의 운동, 그 구원 역사를 위해서 오시는 그리스도를 가리키는 것입니다. Бурхны ариун сүнсний хүч чадлаар тэр шин ажил буюу Бурхны сонгосон арт түмнийг аврах ажлыг хийхэд тулд Есүс Христ энэ дэлхий дээр ирсэн. 이와 같이 이 구원 운동의 새싹이 전 세계 온 땅에 이렇게 퍼진다는 것입니다. Яг л тэр шинээр нахиалж байгаа нахиа мэтэр тэр шин ажил буюу тэр шин авралын ажлыг хийх болон тэр ажил нь бол бүх газар дэлхийн дээр явагдах болно гэдгийг хэлж байна. 9절을 읽어주세요. За 5 дугаар ишлэг уншия. Уншаа 9 дугаар ишлэг. Йошуагийн өмнө миний тавьсан чулууг үзэгтэн. Тэр чулуу 7 нүдтэй үзэгтэн. Би түүн дээр бичээс сийлнэ гэж төвдмдийн эзэн тунхаглаад ганц өдрийн дотор тэр газрын хилэнцгийг би зайлуулнаа. 예. 자, 여기 여호수아 앞에 세운 돌을 보라고 했습니다. Йошуагийн өмнө тавьсан чулууг үзээ гэсэн байна. 네. 여기 돌은 장차 오시는 예수 그리스도를 가리키는 것입니다. Энэ чулуу бол хожим ирэх Есүс Христийг илэрхийлж байгаа. 예. 예수 그리스도를 산돌이라고 했고 모퉁이 돌이라고 했습니다. Есүс Христийг чулуутай зүйрлэж хэлсэн байдаг тийм ээ. Амьд чулуу гэсэн байдаг. Бас булангийн чулуу гэж бас нэрлсэн байдаг. 그 돌은 믿는 자에게 생명을 주시는 구원의 돌입니다. Тэр чулуу нь бол итгэсэн хүмүүст амийг өгдөг авралын чулуу юм аа. 그러니까 그 스룹바벨 성전이 예표하는 그 중요한 그 애언은 바로 예수 그리스도를 예표하는 것이고 예수 그리스도께서 오셔서 하나님의 택한 백성을 구원하시는 그것을 확실하게 보여주는 것입니다. Тэр Сирубабелийн барьж байгаа энэ одоо Сихария Хакай интервьюд барьж байгаа энэ Сирубабелийн барьж байгаа сэргийн барьж байгаа сүм бол хамгийн гол чухал одоо бэлэгдэл нь бол Есүс Христийг бэлэгдэж байгаа тийм ээ. Тэгээд Есүс Христ тэр сүм болж энэ дэлхий дээр хурц ирэх болно. Тэгээд түүнд итгэсэн хүн болгоныг аврах болно. Тэр авралын ажлыг хийх болно гэсэн. Энэ бүхний бэлэгдэл нь Сирубабелийн сүм юм аа. 네, 이 스룹바벨 성전이 과거 솔로몬 성전에 비하면 아주 그 보잘것이 없고 참 사람 보기에 이렇게 미약하게 보이지만 그 성전이 이렇게 예표하고 있는 것은 신약 시대의 예수 그리스도의 그 사역을 예표하고 있기 때문에 솔로몬 성전보다 더 영광스럽다고 하는 것입니다. Тэгээ гаднаас нь харахад Сирубабелийн сэргийн барьсан сүм Соломоны барьсан сүмийн дэргэд бол тийм сайхан дүр төрхтэй биш даруухан энгийн ч гэдэг юм уу тийм байсан. Тэгсэн хэдий боловч энэ Сирубабелийн сүм бол хожим ирэх Иесус Христийн тэр сүр жавхланг мөн Есүс Христийн хийх тэр авралын ажлыг бэлэгдэж байгаа сүм учраас тэр утгаараа Соломоны сүмтэй зүйрлэхийн аргагүй цог жавхлантай яруу алдартай тийм сүм байх болно гэж байгаа.
네, 여기 이제 이 돌은 그 예수 그리스도의 예수 그리스도를 예표하는 돌이라고 했습니다. За түрүү хэлсэн байгаа энэ чулуу гэдэг нь болохоор Есүс Христийг бэлэгдэж байгаа. Есүс Христийг илэрхийлж байгаа чулуу юм аа. 예수 그리스도는 그 가장 요긴한 모퉁이 머릿돌이라고 했습니다. Есүс Христийг Библиэд хэлэхдээ хамгийн тийм ашиг тустай булангийн чулуу гэж зөвлөжсэн байдаг. 모퉁이 돌이라고 하는 것은 이방인과 그 유대인들을 그리스도 안에서 하나로 연결하는 그러한 성전이 되는다는 얘기입니다. Булангийн чулуу гэдэг нь болохоор юдэчүүд болон хар үндэстнүүдийг нэг болгож нэгтгэж өгдөг сүм гэсэн үг юм. 이 신약 시대는 이 이방인들도 예수 그리스도 안에서 유대인과 함께 하나님의 성전으로 영적 성전, 하나님의 영광을 드러내는 성전으로 같이 지어져 간다는 것을 예표하고 있습니다. Шинэ гэрээний үед хар үндэстнүүд ч гэсэн юдэчүүдтэй адилхан Есүс Христэд итгэж Есүс Христийн дотор нэг болж сүнсний хувьд сүнслэг байшин буюу сүнслэг сүм болох болно гэдгийг энэ чулуугаар илэрхийлсэн байна. 이 돌에 7눈이 있다고 했습니다. За тэр чулуунд болохоор 7 нүд байгаа гэсэн. 네, 7눈은 성령을 가리킵니다. Энэ 7 нүд нь болохоор ариун сүнсийг илэрхийлж байгаа. 계시록 5장 6절에 보면 7눈은 7영이라고 말하고 있습니다. Илчлэл номын 5-ын 6-аг харах юм бол тэр 7 нүд нь бол 7 сүнс юм аа гэж хэлсэн. 이 성령을 7수라고 한 것은 성령은 완전한 영이라는 것을 강조하는 것입니다. Тэгэхээр энэ ариун сүнсийг энэ 7 нүд гэдэг нь ариун сүнсийг илэрхийлж байгаа гэсэн тий. Ариун сүнсийг тэгээ яагаад 7-гийн тоогоор илэрхийлж байгаа юм бэ гэхээр 7-гийн тоо төгс тоо учраас ариун сүнс бол төгс сүнс юм аа гэдгийг илэрхийлж байгаа. 성경의 7수는 완전수를 가리킵니다. Библиэд бол 7-гийн тоо нь төгс төгөлдөр гэсэн утгыг илэрхийлдэг. 그래서 성령을 7눈이라고 한 것은 하나님의 완전한 영으로 하나님의 일을 하는데 완전하게 성취하신다는 것입니다. Тэгэхээр ариун сүнсийг 7-оор илэрхийлнэ. 7-гийн тоогоор илэрхийлнэ гэдэг бол Бурхны сүнс учраас тэр бол төгс сүнс. Тэгээ бас Бурхны ажлыг хийхэд бол төгс төгөлдөр хийдэг юм аа гэсэн утгатай. 또 이 돌에 새길 것을 새긴다고 했습니다. За тэр чулуун дээр бичээс сэлнэ гэж хэлсэн байна. 자, 이것은 예수 그리스도를 통하여 나타내신 모든 놀라운 진리들을 가리키는 것입니다. Энэ бичээс гэдэг нь болохоор Иесус Христээр дамжуулан илчлэгдэх бүхий л үннийг хэлж байгаа. 예수님은 요한복음 14장 그 6절에도 이렇게 말하고 있습니다. Иохан 14-ийн 6 дээр Есүс хэлсэн байгаа. 나는 진리요, 길이요, 생명이라고 선포했습니다. Би бол зам, үнэн, ам мөн гэж хэлсэн. 예수 그리스도 안에 진리가 있고 하나님의 생명이 있고 또 하나님의 이 길이 있습니다. Есүс Христийн дотор ам байдаг, Бурхны үнэн байдаг, бас Бурхан руу хөтлөх мөнхийн зам байдаг. 예수 그리스도 안에 이것이 다 기록이 됐다는 것입니다. Тэгэхээр Есүсийн дотор энэ бүхэн бичээстэй байдаг гэсэн үг юм. 이와 같이 예수 그리스도는 이 땅에 오셔서 택한 백성들의 구원이 되고 길이 되고 생명이 되고 그것을 보여주는 것입니다. Есүс Христ энэ дэлхий дээр ирээд түүнд итгэдэг хүмүүсийн зам нь, амин, мөн үнэн нь болно гэдгийг илэрхийлсэн байна. 또 이 땅의 죄악을 하루에 제거한다고 했습니다. За мөн эзэн цааш нь
ганц өдрийн дотор тэр газрын хилэнцгийг би зайлуулнаа гэсэн. 예수 그리스도는 이 땅에 오신 목적이 자기 백성을 저희 죄에서 구원하시기 위해서 오셨다고 했습니다. Есүс Христ энэ дэлхий дээр ирсэн зорилго нь бол өөрийн ард түмнийг гэм нүглээс нь аврах болно. Аврахын тулд ирсэн гэж хэлсэн. 그래서 예수 그리스도는 그 십자가의 보혈의 피로 하나님의 백성들의 죄를 완전하게 이렇게 깨끗하게 사해 주셨습니다. Есүс Христ энэ дэлхий дээр ирээд өөрийнхөө тэр загалмайгаар дамжуулан загалмайн ажиллаараа дамжуулан өөрийнхөө арт түмний гэм нүгэл бузар булаа бүхнийг загалмайн цусаараа цэв цэвэрхэн болгоомж угааж өгсөн. 예수 그리스도 십자가의 보혈의 피는 믿는 자에게 완전하게 그 모든 죄를 깨끗하게 사해 주십니다. Тэгч хүмүүсийн хувьд Есүс Христээр загалмайн цус нь бүхий л гэм нүгэл алдаа зурчлыг нь цэв цэвэрхэн болгож угааж өгдөг цус юм аа. 예, 이 스룹바벨 성전이 바로 이것을 예표하고 있는 겁니다. Тэгэхээр Зерубабелийн барьж байгаа тэр сүм бол яг ийм л үүрэгтэй сүм юм. 그렇기 때문에 이 스룹바벨 성전에 그 예표하고 있는 바로 예수 그리스도이기 때문에 하나님께서는 이스라엘 백성들에게 반드시 이 스룹바벨 성전을 건축하라는 것입니다. Зерубабелийн сүм бол зүгээр л хуучны сүмээ сэргээж байгаа ч юм уу эсвэл сүм гэж заавал нэг юм байх ёстой гэсэн утгаараа барихыг шавдуулж исэн зүйл биш, харин Есүс Христийг бэлэгдэж байгаа Есүс Христийн бэлэгдэл болох сүм учраас Бурхан Израилийн ард түмнийг тэр сүмийг заавал барай хэмээн шахаж шамдуулсан. 그래서 장차 오시는 예수 그리스도를 바라보고 그분을 믿고 회개하고 그분을 믿음으로 모든 죄를 사함받고 하나님의 거룩한 백성으로 살아가는 것입니다. Тэгээд хожим ирэх Есүс Христэд итгэж түүний тэр өршөөл авралаар гэм нүглээ уучлуулж угаалгаж тэгээд тэр хүн Есүсийн үгэнд дуулууртайгаар амьдраа гэсэн үг. 우리 믿음의 조상 아브라함은 예수님이 오시기 전 2000년 전의 사람입니다. Бидний итгэлийн өвгдөөс гэгдэг Авраам бол Есүсийг ирэхээс өмнө 2000 жилийн өмнө амьдарч исэн хүн. 앞으로 2000년 후에 오실 메시아 그리스도를 미리 바라보고 믿음으로 그분을 영접하고 구원을 받았습니다. 그리고 기뻐했습니다. Тэгсэн ч гэсэн тэрээр Есүс Христ энэ дэлхий дээр мэдлээгүй байсан. Бүр 2000 жилийн дараа мэдлэх байсан. Тэгсэн ч гэсэн 2000 жилийн өмнө Авраам Есүс Христийг урьдчилан харж тэгээд түүнд итгэж авралыг олж тэгээд бас ихэд баярлаж баяссан. 참 이게 놀라운 일이죠. Энэ бол үнэхээр гайхалтай хэрэг юм. 자, 그걸 누가 증거했습니까? 예수님이 이 땅에 오셔서 바로 아브라함, 너희 믿음의 조상 아브라함이 이렇게 장차 오시는 예수 그리스도를 믿고 구원을 받고 그걸 기뻐했다고 증거해 주었습니다. Хэн үүнийг нотолсон юм бэ гэхээр Есүс Христ өөрөө нотолж хэлсэн байгаа. Есүс хэлэхдээ та нарын өвөг дээдэс гэдэг Авраам хүртэл Есүс Христэд итгэж аврагдаж тэгээд баярлан багтсан, баярлан баяссан гэдгийг Есүс өөрөө хэлсэн. 자, 이게 참 놀라운 일이죠. 요한복음 8장 56절에 보시면 그 한번 읽어보세요. 요한복음 8장 56절. Энэ үнэхээр гайхалтай хэрэг биш гэж үү? Иохан 8:56 гэдэг. Харъя. 읽어보세요. Та нарын эцэг Авраам миний өдрийг харна гэд хөөрөн баясаж байсан. Үнийг тэр хараад баярлсан гэв. 예, 예수님이 참 이 땅에 오셔서 2000년 전에 살았던 그 아브라함의 신앙, 믿음을 그리고 그분의 구원을 이렇게 선포하셨습니다.
Есүс энэ дэлхий дээр хурч ирээд өөрөөс нь 2000 жилийн өмнө амьдарч байсан итгэлийн өвөг гэдэг Авраамийн талаар ингэж ярьж түүнийг магтсан байна. 자, 이것을 이제 쓸바울 성전이 예표하는 것입니다. Энэ бүхнийг одоо тэр Зерубабелийн сүм илэрхийлж бэлэгдэж байсан байх нэ. 그래서 이 구약의 모든 말씀들은 장차 신약 시대에 오시는 예수 그리스도의 구원 운동, 구원의 기쁨과 그 구원의 영광을 이렇게 예언하고 있는 것입니다. Тэгэхээр энэ хуучин гэрээн дээрх энэ өгүүлсэн болгон ялангуяа энэ Зерубабелийн сүм болвол хожим Есүс Христээр биелэгдэх авралын баяр хөөр болон тэр авралын алдар сүр жавхланг илэрхийлж байсан тэмдэг байх нэ. 자, 스가랴 3장 10절 읽어주세요. За Захария намын 3:10-ыг одоо уншийе. Тэр өдөр танай хүн нэг бүр хөршөө өөрийн усан эзэмийн мод инжирийн модны доор суулгаар урих болно гэж төг дүмдээ эзэн тунхаглаж байна гэв. 네, 이 구절은 하나님의 백성들이 그 죄악을 제거하고 정결하게 하시며 그 결과로 인해서 하나님과 화목하고 평안을 누리는 그런 모습을 보여주고 있는 것입니다. За энэ гэрчлэл юг илэрхийлж байна гэхээр бурхан тэр өөрийнхөө ард түмний нүгэл хилэнцгийг бүгдийг нь зайлуулж угааж цэвэрлэж ариусгаж өгнө. Тэгснэр Израилийн ард түмэн бурхантай эвлэрч тэгээд бурханы нэгүслэр амар тайван амьдрах болно гэдгийг илэрхийлж. 네, 신약 시대에 이제 예수 그리스도를 믿고 영접해서 하나님의 거룩한 백성이 돼서 서로 화목하고 평안하며 이렇게 하나님의 영광을 드러내는 그 아름다운 모습을 보여주고 있는 것입니다. Хуучин шинэ гэрээний үед гэж ярих юм бол бурхан Есүс Христэд итгээд тэгээд түүнийг хүлээж аваад авралыг олсон итгэгч нар хоорондоо эвдээ найртай амар тайван бурханыг алдаршуулж амьдрах болно гэдгийг энэ ишлэлээр илэрхийлсэн. 여기 포도나무는 예수 그리스도를 가리킵니다. Энд гарч байгаа усан үзмийн мод гэдэг нь Есүс Христийг хэлж байна. 그러니까 요한복음 15장에 보면은 나는 포도나무요 내 아버지는 농부라 했습니다. 너희는 가지라고 했습니다. Иохан номын 15 дахь бүлэг дээр Есүс хэлсэн байгаа тийм ээ. Би бол усан үзмийн мод юм аа. Харин эцэг минь тариалагч юм аа. Харин та нар бол тэр усан үзмийн модонд залгаастай мөчрүүд гэж хэлсэн. 신약 시대는 이와 같이 구원받은 성도들이 포도나무 되시는 참 포도나무 되시는 예수 그리스도 이름으로 이렇게 서로 사랑하고 서로 화목하며 또 그들을 예수님 앞으로 초대해서 구원의 기쁜 소식을 가지고 이렇게 기뻐한다는 것입니다. Шинэ гэрээний үеийн итгэгч нар гэдэг бол энэ Есүс Христээр дамжуулан аврагдсан сонгогдсон хүмүүсийг хэлж байгаа. Тэр хүмүүс бол бие бинийгээ хайрлаж, эвдээ найртай амьдрах тийм хүмүүс юм аа. Тэгээд тэднийг эзэн бурхан өөрөө тэр авралын найранд урих болно гэж хэлсэн. 자, 이 참 포도나무 되시는 예수 그리스도 그분에게 우리가 많은 사람을 좀 초대해서 그분의 구원을 받도록 예수님을 증거하고 구원을 받는 성도들이 서로 기뻐하고 참 즐거워할 수 있는 게 바로 교회를 상징한다고 볼 수 있습니다. Жинхэнэ усан үзмийн мод болсон Есүс Христээр дамжуулан аврагдсан бид нар ингээ бие бинийгээ хайрлаж
бас эвдээ нартай амьдарч байгаа бид нэр бол үнэхээр бурхнаас өрөөгцөн, эвээгцэн хүмүүс. Тэгээд энэ ивэл өрөөлийг ганцаараа ажиллаад байлгүйгээр бид нар бус хүмүүсийг ч гэсэн энэ найранд урьж дагуулж авчрах ёстой. Тэгэхээр энэ бүхнийг ингээ харах юм бол өнөөдрийн сүм чуулганыг илэрхийлж байгаа гэсэн үг юм. 여러분도 부지런히 예수님의 이름으로 초대하십시오. 많은 사람을 초대하고 많은 사람들에게 복음을 전해서 그들도 그리스도 안에서 구원을 받고 서로 기뻐하고 즐거워할 수 있는 이것이 바로 교회입니다. Та бүхэн ч гэсэн аль болох олон хүмүүсийг энэ найранд урьж байгаарай. Есүст итгэдэггүй хүмүүсийг ураад тэгээд тэр хүмүүс сайн мэдээг сонсгоод тэгээд тэр хүмүүс гим нүглээ гимшиж ариун болоод энэ авралын энэ найранд оролцох тийм боломжийг та бүхэн аль болох олон хүмүүст олгож байгаарай. 이런 교회가 되시기를 바랍니다. 10절 이런 교회가 Нэгдүгээр 되도록 бас 우리가 기도하시고 우리가 아. 부지런히 복음을 전합시다. Тэгэхээр бид нар яг л ийм сүм чуулган болно гэсэн ийм зорилт тавиад тэгээд залхууралгүйгээр идэвхтэйгээр самтыг тарааж олон хүмүүсийг авардаг ажилчид боллоо. 네, 네, 스가랴 4장을 공부합니다. За сигараа дөрөвдүгээр орж байна. 4장은 순금 등대와 두 감람나무의 환상을 보여주고 있습니다. Дөрөвдүгээр бүлэг болохоор дэнлүүний суур ба чидүн модны тухай үзэгдэл. 이것은 5번째 환상입니다. Энэ болохоор 5 дугаар үзэгдэл байна. 5 дахь үзэгдэл. 대지를 말씀드리겠습니다. За хуваагдлыг нь хэлж өгье. 첫 번째 대지, Нэгдүгürt нь 순금 등대와 감람나무입니다. 순금 등대와 감람나무. цол алтан дэнлүүний суур ба хоёр чидүн мод. 1절에서 3절입니다. 1-3. 다음 두 번째 대지, Хоёр дахь хэсэг нь 순금 등대의 환상에 대한 설명입니다. цол алтан дэнлүүний суурийн тухай үзэгдлийн тайлбар. 4절로 10절. 4-10. 세 번째 대지, 3 дахь нь 두 감람나무 환상에 대한 해석입니다. хоёр чидүн модны тухай тайлбар. 11절에서 14절입니다. 11-14. 이제 우리가 이제 스가랴에 나오는 8가지 환상 가운데 이 순금 등대와 두 감람나무의 환상은 매우 중요합니다. Сигараа номон дээр нийтдээ 8 үзэгдэл гарч байгаа тийм ээ. Энэ 8 үзэгдлүүд дундаас ялангуяа энэ дэнлүүний алтан суур болон хоёр чидүн модны тухай энэ үзэгдэл маш чухал үзэгдлээ. 이 말씀을 우리가 잘 깨닫고 오늘날 우리 신약 시대에 하나님의 교회 일꾼들이 예수 그리스도 안에서 이렇게 하나님의 교회를 잘 세워나갔으면 좋겠습니다. Бид нэр энэ хэсгийг энэ үгийг маш сайн ойлгож сурч аваад өнөөдөр бурхны чуулганы босгон байгуулах өөрсдийн энэ ажил үүрэгтээ маш сайн зөв ашиглаж хэрэгжилж чаддаг болох нь чухал байна. 자, 그러면 첫 번째 대지 순금 등대와 감람나무 환상. Эхний хэсэг нь болохоор алтан дэнлүүний суур ба хоёр чидүн модны үзэгдэл. 자, 1절부터 3절까지 읽어주세요. 1-3 дугаар ишлэгийг уншъя. Тэгээд надтай ярилцаж байсан тэнгэр элч иргэн ирж нойрноос сэрсэн хүн мэд намайг босгов. Тэр надаас чи юу харж байна вэ гэсэнд би харлаа. Оройдоо хул бүхий цул алтан дэнлүүний суур байна. Дээрээ тус бүрэн дэнтэй 7 сувг бүхий 7 дэнлүүг харлаа.
Мөн дэрэгд нь хоёр чидүүн мод байна. Нэг нь хулны баруун талд, нөгөө нь зүүн талд нь байна гэв. 네. 여기 이제 본문에 나오는 이 천사가 다시 와서 이제 네 가지 환상을 다 보여주고 이제 설명해 준 다음에 다시 다섯 번째 환상을 보여주기 위해서 다시 이렇게 다섯 번째 환상에 대해서 어, 설명하고 그걸 해석해 주기 위해서 다시 스가랴에게 찾아왔습니다. За энд нөгөө надтай ярилцаж байсан Тэнгэрлэгч эргэн ирсэн гэж байна тий. Тэгээ энэ болохоор урд нь Йошуатай биш Захариатай ярилцаж байсан тэр Тэнгэрлэгч явчихад тэгээд буцаж дахиад Захариа дээр хурж ирсэн байна. Энэ дэнлүүний суур болон чидүүн модны тухай үзэгдлийг үзүүлэх гэж мөн дээрэс нь тэр үзэгдэлд гарч байгаа дэлгүүрийн суурь болон чидүүн мод нь юуг илэрхийлж байгаа юм бэ гэдгийг тайлбарлаж өгөхийн тулд дахиад эргэж ирсэн гэж. 이 천사가 스가랴에게 마치 잠에서 깨어나는 것처럼 이렇게 선지자를 깨우게 됩니다. За тэгээд тэр үед болохоор Захариа яг л унтаж байсан хүн шиг тийм байдалтай байсан бололтой. Тэгээд тэр Тэнгэрлэгч хурж ирээд нойрноос сэрсэн хүн мэд намайг босгосоо гэж. Тэгэхээр тэр Тэнгэрлэгч ирээд Захариа шүзүүлэгчийг сэрээсэн босгосоо. 그래서 영적 감각, 그 영적인 감각을 다시 일으키는 것이고 다시 깨우는 것입니다. Энэ нойрноос сэрсэн хүн мэд намайг босгосон гэдэг нь болохоор тэр сүнсний тэр мэдрэмжийг нь дахин сэрээж өгсөн гэсэн үг юм. 예. 그러면서 천사가 스가랴에게 묻습니다. 네가 무엇을 보고 있느냐 묻습니다. Тэгэхээр хэсэг хугацаанд Захариа сүнсний хувьд яг нойрсож байгаа унтж байгаа хүн шиг тийм мэдрэмжгүй болчихсон байсан бололтой. За тэрийг нь сэрээж өгсөн гэсэн. Тэгээд тэр Тэнгэрлэгч чи юу харж байна гэж асуусан. 스가랴 선지자가 대답합니다. 내가 순금 등잔대를 봅니다. За Захариа хариуд нь би цул алтан дэнлүүний суурь харж байна. 자, 그 위에는 기름 그릇이 있고 또 기름 그릇 위에 7 등잔이 있는 것을 봅니다. За тэгээд энэ оройдоо хул бүхий гэсэн байна тийм. Энэ хул бүхий гэдэг нь болохоор тэр дэнлүүний суурь байлаа гэдэг дэнлүүний дээдлийн тэр одоо цүгц маягийн тэр одоо хэсгийг нь хэлж байгаа л да. Тийшээ нөгөө тос ингэж хийдэг. За тэгээ хул харж байна. Тэгээд бас дээрээ тус бүр дэнтэй тэр 7 дэнлүүн дээрээ тус бүр дэнтэй байсан гэж. 그리고 그 등잔을 위해서 기름이 흘러가도록 이제 그 흘러가는 그 7 순금 관을 보고 있습니다. За бас 7 совг бүхий 7 дэнлүү гарсан гэж байна. Энэ совг гэдэг нь болохоор нөгөө дэнлүү шатгаар нөгөө тос нь ингээ урсаж гоож юм тийм ээ. Тэгээд тэр тосыг нь урсгах зориулалттай совгийг хэлж байна. 그런데 또 3절에 보시면 그 등잔대 등잔대 좌우에는 2 감람나무가 있습니다. За цааш нь 3 дахь эшлэлээр мөн дэрэгд нь 2 чидүүн мод байна. 하나는 오른쪽에 있고 하나는 왼쪽에 있나이다. За тэгээ нэг нь болохоор тэр баруун талд нь нөгөө нь зүүн талд нь байна гэв. 자, 이게 목사님, 스가랴가 죄송합니다. 뭐 좀 여쭤볼게요. 그 기름을 넣는 그 그릇 있잖아요. 그 등잔이죠, 등잔대인가요? 등잔. 예. 그 등잔이 예. 그 등대와 이렇게 연결되어 있는 그 부분이에요? 아니면 따로 이렇게 연결돼 있어. 다 통처럼? 연결돼 있어. 그 그 안에 맨 위에 있는 컵처럼 생긴 그 부분을 말씀하시는 그러니까 거예요? 7 등잔이죠. 이렇게 그 등대가 있고 그 등대에 7 등관이 다 연결돼 있어요. 이렇게 하나로. 네네네. 예. 근데 맨 그리고 위에 있는 그 위에는 전부 다 위에는 불리키는 등잔이 있어요. 그러니까 그 그릇처럼 생긴 그런 그렇지, 것을 예, 등잔. 아, 기름이
기름이 그 네네네. 흘러와서 불을 밝히는 등잔. 그렇죠. 동그랗게. 네, 그러니까 일곱 개, 그렇죠. 그것도 일곱 일곱 개죠. 개가 예, 있다는 거죠. 예, 일곱 개. 네. 그거 자, 한번 이제 유튜브에 들어가시 보시면 그 순금 등잔, 일곱 등잔 그게 다 나와요. 그거 한번 보시면 근데 그 여기 몽골 성경에 번역된 것을 보면 그 3장에 그 왼쪽 그 오른쪽에 있다라는 말이 그 어, 등잔의 오른쪽과 왼쪽에 있다 아니 이렇게 그게 아니고 번역되어 있어서 아 이제 그 전체를 말할 등잔을 아는 때는 게 예, 전체를 말할 때는 순금 등대라고 합니다. 순금 등대 음, 음, 왼쪽과 오른쪽에 감남나무가 하나씩 있다 이 말이에요. 음, 감남나무. 음. За би багшаас нэг юм зүйл тодруулж асуусан энэ нөгөө оройтой хол бүхий цул алтан дэнлүүний суурь байна гэчихэд гурав дээр болохоор нэг нь хулны баруун талд нөгөө нь зүүн талд нь байна гэд ингээд орчуулсан байгаа. Тэгээ энэ нь болохоор одоо юу л юм бэ л да. Хулны баруун талд нөгөө зүүн талд гэхээр нь би жоохон эргэлзчихгүй юу. Тэр хул гэдэг нь одоо нөгөө яг тос ингээд байдаг хэсэг нь гэж хэлсэн шүү дээ. Тэгээд тэгсэн хэрнээ хулны баруун зүүн талд гэхээр нэ хул гэдэг тусдаа одоо юм тос хийдэг савыг хэлээд байгаа юм одоо айргны хул энэ төр гэдэг шиг. Тэгээд тэр хулных нь баруун зүүн талд нь хоёр мод байсан гэсэн утгатай юм болов. Тэгээ би болохоор эхлээд ойлгохдоо тэр яг нөгөө цогцсны хэсэг нэг аяг шиг юм жижигхэн хэсэг байдаг ш тэрийг хул гэж ойлгосон. Тэр нь зөв байна л да. Тэгээ яг Монгол орчуулга дээр болохоор тэр дэнлүүний суурьны баруун тал зүүн талд нь гэж л хэлэх байсан. Тэгээд анханасаа их хичигдэр бас энэ хулны баруун тал зүүн талд нь гэж. Ер нь бол хул гэдэг нь бол яг тэр дэнлүүний долоон дэнлүүнийхаа дээдлийн тэр нөгөө яг гал астдаг нөгөө цөвц шиг ийм жижигхэн бүндгөр ийм аяг шиг хэсэг байдаг шүү дээ. Тэрийг нь л хэлж байгаа юм байна. Тэгэхээр энэ хул маань бас долоон ширхэг яг долоон дэнлүү амжин долоон ширхэг тэгээ яг гал астдаг хэсэг нь гэсэн үг. Тэгээд хулны баруун тал зүүн тал гэдэг нь тусдаа хулыг ярьж байгаа биш. Яг тэр дээрээ байгаа долоон ширхэг тэрийг хэлж байгаа. Ерөнхийдөө бол тэр дэнлүүний баруун зүүн талд нь л гэсэн үг юм байна. 우리가 계시록 뭐 1장에 일장의 그 마지막 절에 보면 일곱 촛대와 금 촛대가 나오죠. 일곱 금 촛대. 네네. 그것도 일곱이에요. 일곱. 이게 일곱 금 음, 촛대하고 여기 순금 등대에 있는 일곱 관하고 다 이게 똑같은 겁니다. 음. Эхлэл биш эхлэл гэнэ. Илчлэлт наман дээр гардаг долоон дэнлүү байдаг шүү дээ. Тэрүүнтэй яг л адилхан гэж байна. Тэгээ хул гэдэг нь бол тусдаа тийм сав биш. Тэр дэнлүүнийхээ орой хэсгүүдийг хэлж байгаа. 여러분들 이 일곱 촛대 여기 이제 순금 등잔대 일곱 촛대를 이제 여러분들이 머릿속에 그림으로 이렇게 그릴 수가 있죠. Тэгээд та нар бол одоо нөгөө яг ямар дүрслэл энд долоон дэнлүү гэдгийг бол дотроо дүрслээ зурж чадчих байгаа үстэй тий. Төсөөлж чадчих байгаа ах гэж бодож байна. Долоон дэнлүү гэдэг маань нэг иймэрхүү байдаг даа гэд. 자, 이거는 순금 등대의 구조를 이제 한번 이렇게 설명해 보겠습니다. 순금 등대의 구조가 어떻게 됐는가? За тэгээ энэ цул алтан дэнлүүний суурийн тухай жоохон тайлбарлая. Яг ямар бүтэцтэй байт юм бэ гэдгийг. 이 등대는 일곱 가지로 갈라져 있습니다. 일곱 가지로 갈라져 있고 일곱 촛대가 이렇게 일곱 가지로 갈라져서 일곱 촛대가 된 것입니다. Тэгэхээр та нар бүгдээр л мэдж байгаа тийм ингээд долоон ийм салаа ингээ дундаа одоо нэг салаа тэгээд хоёр тишээ ингээ гураараа салаалсан энэ долоон салаа дэнлүү гэсэн үг. 그리고 일곱 촛대 위에는 맨 위에 일곱 촛대 위에는 불을 켤 수 있는 등잔이 다 놓여 있습니다. 둥그렇게. За долоон салаа тийм баг нь эхлээд байгаа. Тэгээд тэд нар чинь доороо болохоор нэг юм одоо бүдүүн одоо модоор ярих юм бол бүдүүн ишээр нэг бүдүүн иштэй их биетэй тэрнээсээ долоон юм салаа мөчөр шиг ийм салаасан тийм юу гэсэн үг.
дэлгүүрийн суурь гэсэн үг. Тэгээд тэр салаа мөчрийнхэн дээр нь болохоор жижигэн жижигэн тэр одоо хул гэж яриад байгаа тэр цогц шиг жижигэн тийм болцсон шиг юм аягнууд байгаа. 그리고 순금 등대 왼쪽과 오른쪽에는 각각 감람나무가 이렇게 있습니다. За тэгээд тэр дэлгүүрийн суурь ингээд байж байгаа. Тэр дэлгүүрийн суурьны хоёр талд нь баруун болон зүүн талд нь нэг чидүү мод зогсож байсан. 그리고 감람나무에서 등대까지 연결된 금 파이프가 금 파이프로 연결되어 있습니다. 감람 나무에서 그 등대까지 기름이 공급되는 금으로 만든 파이프가 연결이 되어 있어요. 그 등대 어느 부분하고 연결되어 그러니까 있어요? 그 위에 보면은 감람나무 위에 보면은 그 등대하고 연결되는 금 파이프가 연결되어 있어요. 그리고 거기에서 감람나무에서 기름이 나와가지고 그 등대에 이제 기름을 공급하는 거예요. Тэгээд тэр чидүүн модноос болохоор ийм совг хоолой гэх юм уу? Бас ингээд тэр дэлгүүрийн суурьтай холбогдсон. Тэгээд тэр нөгөө байнга ингээд тосоор хангаж байдаг. Чидүүн модны тосыг одоо тэр дэлгүүр рүү ингээд цутгаж байдаг. Тийм совг холбогдсон байна. 그리고 그 기름은 감람나무는 기름을 짜는 나무입니다. 그래서 감람나무에서 감람 기름이 그 금관을 타고 그 등잔에 다 공급이 돼서 등잔에 이제 불을 켤 수가 있는 것입니다. Тэгээд тэр чидүүн мод чинь одоо нөгөө олив гэсэн үг шүү дээ. Оливийн тос гэж бид нар мэдэн тийм оливийн одоо мод чидүүн мод гэдэг нь олив гэсэн үг. Тэгэхээр тэр чидүүн модноос маань одоо тэр тос гардаг учраас тэр тос нь шахагдаад тэр алтан одоо совг одоо манайхаар юу гэдэг юм бэ? 자, 이 환상을 турба гэх юм уу да? Хар яриагаар хэлэх юм. Тийм алтан турбаагаар тэр нөгөө юутай дэлгүүртэйгээ холбогдсон. Тэгээд байнга тэр одоо оливийн тос буюу чидүүнний тосоор тэр дэлгүүрийг хангадаг байх нэ. 자, 그래서 이 환상 이제 이 다섯 번째 환상 순금 등대와 두 감람나무 환상 이것을 이제 설명해 줍니다. За тэгээд ийм одоо юу долоон салаа бүхий дэлгүү болон тэрний хоёр талд нь байгаа хоёр энэ юу лээ оливийн мод чидүүний модны тухай юм үзэгдэл байгаа. Тэгээд энийг дараа нь тайлбарлаж өгч байгаа. 자, 이 첫째 이 등대, 순금 등대는 이 신약 시대의 교회를 상징하는 것입니다. За юуны өмнө нөгөө алтан одоо суурь гэж байгаа тийм ээ дэлгүүрний алтан суурь. Энэ алтан суурь нь болохоор шинэ гэрээний үеийн чуулганыг илэрхийлж байгаа. 네, 계시록 1장 20절에 보면 일곱 촛대는 일곱 교회라고 했습니다. Илчил намын 1:22 дугаар ишлэлээр харах юм бол энэ 7 алтан дэлгүүр нь бол 7 чуулган юм гэсэн. 등대에 있는 일곱 촛대는 바로 일곱 교회를 상징한다고 분명히 기록하고 있어요. Тэгээд тэр 7 суурь гэ 7 за байхаарья. Илчлэлт 1:22 гэсэн тийм. 계시록 1장 20절 20 дугаар ишлэл юм шүү. 22 биш. 20 хүртэл байна. Баруун мотортой 7 алтан дэнгийн нууцын хувьд 7 дэн 7 чуулга юм аа. За дэнлүү нь бол чуулга юм аа гэсэн. 이렇게 기록되어 있죠. 그래서 일곱 촛대는 신약 시대의 교회를 상징합니다. Тэгэхээр энэ Сахарын номон дээр гарч байгаа энэ 7 дэнлүүч гэсэн шинэ гэрээний үеийн чуулганыг илэрхийлж байгаа. 그리고 이제 이 순금, 그 촛대를 등대를 만든 재료가 순금인데 이 순금은 믿음을 가리키는 겁니다. За энэ юу дэлгүүрний суурь маань болохоор алтаар юу цэвэр алтаар хийгдсэн гэж байгаа тийм ээ. Энэ цэвэр алт нь бол итгэлийг илэрхийлж байгаа юм.
그러므로 이 순금 등대는 신약 시대에 그 진실한 그 믿음으로 세워진 이 교회를 가리키는 것입니다. Тэгэхээр энд долоон дэнлүү бүхий энэ юу а уучлаарай. Цол Далтан суур гэдэг маань дэлгүүрний суур гэдэг маань болохоор шинэ гэрээний үеийн яг жинхэнэ цэвэр итгэлээс бүрдсэн чуулганыг хэлж байгаа. 여러분, 이 교회를 일곱 촛대라고 한 것은 불을 밝히는 것, 일곱 촛대는 이 어둠을 밝히는 불을 밝히는 것입니다. 그 사명이. Тэгээд энэ мэдээч дэнлүү гэдэг бол гэрэл асаах үүрэгтэй, гэрэлтүүлэх үүрэгтэй, тийм ээ. 그래서 이 교회는 너희는 세상의 빛이다라고 예수님이 분명히 증거했죠. Тэгээд Есүс ч гэсэн хэлсэн байгаа, тийм ээ. Та нар бол энэ дэлхийн гэрэл юм аа гэж. 이 어두운 세상을 하나님의 진리의 빛으로 예수 그리스도 안에 있는 하나님의 진리의 빛으로 이 세상을 밝히는 거예요. 이게 바로 이제 일곱 금촛대의 역할입니다. Энэ харанхуй дэлхийг Есүс Христийн үнний гэрлээр гэрэлтүүлэх үүргийг чуулган гүйцэтгэдэг. Тэгэхээр энэ дэлгүүрний алтан суур гэдэг бол жинхэнэ Христэд итгэгчдээс бүрдсэн чуулганыг хэлж байгаа. 그래서 계시록 2장 1절에도 예수 그리스도께서 일곱 뼈를 붙잡고 일곱 금촛대 사이를 다니신다고 했습니다. Илчлэлд 1-р бүлэг дээр ч гэсэн харах юм бол Есүс 7 одыг атгасан. Тэгээд 7 дэнлүүний дундуур явж исэн гэж хэлсэн байна. 그래서 그 일곱 촛대 사이를 다니시면서 그 촛대에 예수님이 불을 밝히는 것입니다. Хоёрын нэг дээр бас хэлсэн байгаа. Баруун мотортой 7 одыг баригч 7 алтан дэнгийн дундуур алхагч нэгэн их ойлдож байна. 그 일곱 촛대 그 교회에서 예수 그리스도께서 성령의 능력으로 불을 밝혀요. 그 어두운 세상을 비춰나가게 하십니다. Тэгээд тэр чуулганыг бурхан бишээ Есүс Христ тэр чуулгануудыг захирч тэр өөрийнхөө ариун сүнсний гэрлэлээр тэр чуулгануудыг гэрэлтүүлж байдаг. 셋째, 두 감람나무는 역사적으로 스가랴 선지자 당시에는 성전 건축을 위해서 택하신 정치적인 지도자 수르바벨을 말하고요. 또 셋째라는 게 무슨 뜻이죠? 응? 왜 셋째가 된 거죠? 아까 셋째라고 하셨잖아요. 첫째? 지금 내가 이제 세 번째로 두 감람나무를 지금 설명합니다. 그 첫 번째, 두 번째가 첫째는 등대를 설명했고 두 번째는 순금을 설명했고 순금. 네. 세 번째는 두 감람나무를 지금 설명합니다. За тэгэхээр энд одоо ингээ 3 дахь тайлбар нь явж байгаа. 1 дахь тайлбар нь болохоор нөгөө алтан юу бишээ дэнлүүний суурийг тайлбарлсан. Хоёрт нь болохоор цэвэр алт гэдгийг тайлбарлсан. Гуравт нь болохоор одоо 2 модыг тайлбарлах гэж байна. 여러분, 감람나무는 기름을 공급하는 역할을 한다고 그랬죠? За түрүүн хэлсэн нөгөө энэ юу чидүн мод болохоор юу тосоор хангах үүрэгтэй гэж. 자, 그래서 이제 스가랴 당시에 두 감람나무는 그 당시에 스가랴 당시에 바로 스룹바벨 총독과 또 대제사장 여호수아를 가리킵니다. За тэгэхээр энэ Сихариягийн үед болохоор энэ үзэгдэл үзэж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр энэ үедээ нийцүүлж одоо тайлбарлах юм бол энэ хоёр юу н чидүн мод нь болохоор Зерубабел болон тэрүүн дахиалж Йошуаг хэлж байгаа. 예. 그리고 이제 애언적으로는 이제 메시아 신약 시대에 바로 메시아 예수 그리스도를 가리킵니다. Иш үзүүлэхийн хувьд үднээс нь авч үзэх юм бол Есүс Христийг илэрхийлж байгаа. 여러분, 예수 그리스도에게는 이제 그 직분이 세 가지가 있죠. 왕직이 있고
제사장직과 선지자직이 있습니다. Есүс Христ гурван албан тушаал гэх юм уу байсан тийм ээ. Тэр нь болохоор хаан, иш үзүүлэгч, тахилчин тэр үргийг Есүс гүйцэтгэсэн. 이 구약 시대에 이 기름 부음을 받는 그 직분은 왕과 제사장과 선지자 있습니다. Хуучин гэрээний үед ч гэсэн ингэж тослогдож томилогддог байсан гурван албан тушаал байсан. Энэ болохоор хаан, тэргүүн тахилч тэгээд нэг нь болохоор иш үзүүлэгч. 그래서 이제 이 두 감람나무는 당시에는 그 역사적으로 그 당시에는 스룹바벨과 대제사장 여호수아를 가리키지만 결국은 신약 시대의 메시아 예수 그리스도를 가리키는 것입니다. Тэгэхээр хуучин гэрээний үе буюу энэ Сихариагийн үед бодвол энэ хоёр чидуумод нь болохоор тухайн үеийн удирдагч байсан Зерубабел болон Йошуа тэргүүн тахилч Йошуаг илэрхийлж байсан бол одоо эцсийн утгаар бол шинэ гэрээний үед Есүс Христийг буюу Месиаг илэрхийлж байсан. 그러니까 예수 그리스도로 말미암아 그 성령 하나님의 성령을 받아가지고 교회가 그 성령으로 진리의 빛을 밝히는 것입니다. Өөрөөр хэлбэл шинэ гэрээний үед бол Есүс Христийн сүнс буюу ариун сүнсээр таслагдаж тэгээд ариун сүнс чуулгануудыг Есүс Христийн тэр үнний гэрлэр гэрэлтүүлж өгч яадаг гэсэн утгатай. 자, 여기까지 이제 하고 자, 이 시간 잠깐 기도합니다. За залбирая. 하나님 아버지, 이 시간에도 하나님의 말씀을 잘 깨닫게 해 주시옵소서. Хамын цагт ч гэсэн таны үгийг сайн ойлгож ухаарахад туслаарай. 그래서 우리가 섬기는 교회에 예수 그리스도를 통해서 하나님의 진리의 빛을 밝히는 그러한 사명을 잘 감당할 수 있게 해주시옵소서. Тэгэд өөрсдийнхөө үйлчилж байгаа сүм чуулганд Есүс Христийн үнний гэрлэр дамжуулан Бурхны үннийг тунхагладаг, зааж сургадаг таны итгэмжид ажилчид байхад туслаарай. 그래서 많은 사람들을 진리 가운데로 인도하는 진리의 교회들이 다 되게 해 주시옵소서. Бидний үйлчилж байгаа сүм чуулганууд мань бүгдээрээ олон хүмүүсийг үнний гэрэл рүү удирдан дагуулдаг үнний чуулганд тулахад туслаарай. 예수님의 이름으로 기도드리옵나이다. 예수님 이름으로 아멘. 자, 지금 이제 우리가 순금등대에 지금 순금등대와 두 감람나무를 설명하고 있습니다. бид нар нөгөө алтан дэнлүүний суурь болон хоёр чидүүн модны тухай үзэгдлийг ярилцаж байгаа. 자, 이 감람나무, 이 두 감람나무는 바로 당시에 스가랴 당시에는 그 스룹바벨 총독과 대제사장 여호수아라고 했습니다. Сихария номын Сихария иш үзүүлэгчийн амьдарч байсан тэр цаг үеийн зүгээс харах юм бол энэ хоёр чидүүн мод нь бол захирагч Зерубабел болон тэргүүн тахилч Йошуа хоёрыг илэрхийлж байгаа гэсэн. 자, 그러면 이 요한계시록 11장 4절을 한번 보세요. 요한계시록 11장 4절. Илчлэл номын 11-ийн 4-р ишлэлийг харъя. 거기에는 이제 읽어보세요. 11장 4절에 보시면. 11 Илчлэл 11-ийн 4. Тэд бол дэлхийн эзний өмнө буй хоёр чидүүн мод, хоёр дингийн суурь юм аа. 그들은 이 땅의 주 앞에 서 있는 두 감람나무와 두 촛대라고 했습니다. Тэд бол дэлхийн эзний өмнө буй хоёр чидүүн мод, хоёр дингийн суурь юм.
예, 여기 두 감람나무와 두 촛대는 똑같은 것입니다. Хоёр чидүн мод хоёр dinгийн сүр гэдэг нь яг л адилхан утгатай. 교회를 가리키는 것입니다. 신약 시대의 교회를 가리켜서 두 감람나무와 두 촛대라고 했습니다. Шинэ гэрээний үеийн чуулганыг илэрхийлж байгаа маа. Тэгэхээр чуулганыг одоо өнөөдрийн тийм ээ шинэ гэрээний үеийн чуулганыг хоёр чидүн мод хоёр dinгийн сүр гэсэн. 감람나무는 예수 그리스도를 예표한다고 했습니다. Түрүүн хэлсэн ба чидүн мод бол Есүс Христийг бэлэгдэж байгаа гэж. 그래서 이 교회는 예수 그리스도의 몸이고 또 예수 그리스도는 교회의 머리이십니다. Сүм чуулган гэдэг бол Христийн бие тийм үү. Харин Христ өөрөө тэр чуулганы тэргүүн нь гэсэн байгаа. 그러니까 이 교회는 신약 시대의 교회는 예수 그리스도로부터 성령의 그 기름을 공급받아 가지고 그 교회에 그 진리의 빛을 비추는 그러한 역할을 하는 것입니다. Тэгээд энэ чуулган Христийн бие болсон чуулган маань одоо Есүс Христийг энэ чидүн мод гэж бас зөвлөсөн байгаа тийм ээ. Тэгэхээр энэ чидүн мод болох Есүс Христээс тэр тосыг үргэлж одоо тослуулж тэгээд тэр гэрлэр тэр Есүс Христийн ариун сүнсний гэрлэр энэ дэлхийн ертөнцийг гэрэлтүүлж байдаг ийм чуулган гэсэн үг. 그러므로 이 신약 시대의 교회는 그 예수 그리스도로부터 은혜와 진리를 계속해서 공급받아서 진리와 생명의 빛을 세상에 비춰 나가는 것입니다. Тэгэхээр энэ шинэ гэрээний үеийн чуулган гэдэг бол Есүс Христээс нэгүүлсэл ба үннийг ингэж хангаж авдаг. Үннээр ингэж хангуулж байдаг. Тэгээд цаашаага тэр үнэн ба амийг дэлгэрүүлж энэ дэлхийг гэрэлтүүлж байдаг ийм үүрэгтэй сүм чуулган байх нэ. 그다음에 네 번째로 일곱 금관을 설명합니다. 일곱 금관. За дараа нь одоо дөрөв дэх тайлбар. За энэ нөгөө жижигэн тайлбарууд яваад байгаа тийм. Нэгдүг нь болохоор дэнлүүний суур, хоёр дахь нь бол сул алт, гуравт нь болохоор одоо хоёр чидүн модыг тайлбарсан. Одоо дөрөвт нь болохоор 7 за байж байгаарай. 잠깐 만요. 7 일곱 금관, 금 파이프죠. 등 7 сувг. 자, 일곱 7 сувг. 금관은 일곱 등잔과 다 연결이 되어 있습니다. За энэ 7 сувг нь болохоор нөгөө 7 дэнтэйгээ холбогдсон. 그리고 일곱 금관, 금 파이프는 일곱 등잔으로 기름을 공급해서 등잔에 불을 밝히는 것입니다. За энэ 7 сувгаар энэ бас л нөгөө цэвэр алтаар хийгдсэн тийм ээ. За тэгээд энэ 7 сувг нь 7 нөгөө хуланда тэр нөгөө юг тэлээ тосыг тэр чидууны тосыг дүүргэж өгч идэг. Нөгөө зурган дээрээсээ харах юм бол ойлгомжтой байх. 이 일곱 금관은 오늘날 신약 시대에 하나님의 일꾼들을 말합니다. 하나님의 종, 하나님의 일꾼들을 가리키는 것입니다. За тэгээд энэ 7 сувг нь бол өнөөдрийн одоо шинэ гэрээний үед болоод ирэхээр бурхны ажилчдыг хэлж байгаа. 이와 같이 그 금관을 통해서 기름이 공급하는 것처럼 오늘날 신약 시대에도 하나님의 일꾼들을 통해서 하나님의 교회 일꾼들을 통해서 하나님의 은혜와 진리를 공급받아서 교회에 공급해주는 역할을 하는 것이 바로 하나님의 일꾼들이에요. Тэгэхээр эртний одоо хуучин гэрээний үед яг энэ 7 дэнлүүг асаахын тулд тэр 7 сувг байсан. Тэр 7 сувгаар одоо тэр чидууны тос нь урсаж тэр дэнлүүгээ асаадаг. Тийм одоо тэр дэнгээ байнга тостой байлгах ийм
өөрийгөө гүйцэтгэдэг байсантай адилхан шинэ гэрээний үед болохоор Бурхны ажилчид яг энэ совгийн үүргийг гүйцэтгэдэг юм аа. Тэр Бурхны ажилчдаар дамжуулан чуулган буюу одоо Христийн бие үргэлж одоо асаалттай гэрэл шиг байх ёстой. Тэгээ тэр гэрлээрээ энэ дэлхийг гэрэлтүүлж, үнний гэрлийг тусгаж байх үүрэгтэй. 그러니까 오늘날 이 교회의 일꾼들은 그 역할이 대단히 중요합니다. Тэгэхээр чуулганы одоо үйлчлэгч нар байгаа шүү дээ. Тэр хүмүүсийн үүрэг бол өнөө үед маш чухал. 여러분, 이 순금 등대에 금관이 얼마나 중요합니까? 금관이 맥혀버리면 기름을 공급할 수가 없고 그 등잔에 불을 밝힐 수가 없습니다. Зөвхөн энэ дэлгүүрийн суурин дээр л гэд ярихад энэ 7 суваг ямар чухал үүрэгтэй байх вүлээ дээ. Хэрвээ энэ суваг нь битүүрчих юм бол, бөглөрчих юм бол нөгөө тосоо шахаж, тосоо нийлүүлж чадахгүй улмаар одоо дэн маань асхаа болно гэсэн. 오늘날 이 하나님의 교육자들이, 일꾼들이 하나님과 맥히고 성도들과 이게 맥혀버리면 하나님의 빛을 비춰나갈 수가 없습니다. Тэгэхээр өнөөдрийн чуулганы хувьд ярих юм бол одоо цуглаанд үйлчилж байгаа пастор болон бусад одоо ахлагч, удирдагч гэх мэт Бурхны ажилчдыг хэлж байгаа тийм ээ. Тэгээ энэ Бурхны ажилчид өөрсдөө энэ совг гэсэн үг. Тэр совг нь битүүрч юм бол өөрөөр хэлбэл энэ пастор, ахлагч, удирдагч нар Бурхны ажлыг хийж байгаа Бурхны ажилчид Бурхантай харилцах харилцаа нь зогсцсон байх юм уу, тагларч бөглөрцөн байх юм бол альсгүй бол бусад итгэгч нартай хүмүүстэй харилцах харилцаан дээрээ бас ямар нэгэн зөрчилтэй ч юм уу тагларч бөглөрсөн юм байх юм бол нөгөө гэрлээ асааж чадхаа болно. Чуулган маань гэрлэхгүй харанхуй болно гэсэн үг. Чуулган харанхуй болчихвол нөгөө чуулганыхаа үүргийг гэрлийн энэ дэлхийг гэрэлтүүлж явах дэлхийн гэрлийн үүргээ бас гүйцэтгэж чадахгүй болно гэсэн. 그래서 이 교회 교육자들은 예수 그리스도로부터 그 하나님의 그 생명의 빛을 받아서 교회의 빛을 밝히는 그 통로입니다. 진리의 통로요, 빛의 통로입니다. 생명의 통로가 되는 것입니다. Тэр энэ Бурхны ажлыг хийж байгаа хүмүүс, Бурхны ажилчид гэдэг бол ерөөсөө энэ сувг гэсэн үг. Есүс Христос тэр амийн гэрлийг аваад, тэр амийн үгийг аваад, тэр үнний үгийг аваад тэгээд тэрүүгээрээ одоо чуулганыг асааж чуулганы тэр гэрлийн үргийг нь гүйцэтгүүлж явах хэрэгтэй гэсэн үг юм. Тэр өөртөө эхэлж Есүс Христос тэр амийг, үннийг авахгүй бол яг л нөгөө битүүрсэн сувгтай адилхан гэсэн үг юм аа. 이 통로가 막히는 것은 바로 죄 때문에 막히는 겁니다. 죄. Яаж энэ сувг битүүрдэг вэ гэхээр ерөөсө гэм нүглээс болж. 하나님의 일꾼들이 하나님 앞에 죄를 회개하지 않고 계속해서 죄를 지면 이 생명의 빛을 공급할 수가 없어요. Энэ Бурхны ажлыг хийж байгаа хүмүүс өөрсдөө гэм нүглийн асуудлаа шийдээгүй байх юм бол энэ гэрэл юу дэнгийн сувг нь битүүрнэ. Өөрөө одоо тэр ажлыг хийж чадхаа болно гэсэн үг. Өөрөлдвөл энэ амийн гэрэл унтарна. 자, 그래서 이 하나님의 일꾼들은 항상 하나님 앞에 자기 죄를 찾아서 회개하고 마음을 청결하고 깨끗하게 해야 됩니다. Тийм учраас Бурхны ажилчид үргэлж эзний өмнө гэм нүглээ өөрсдөө хайж олж түүнийгээ илчилж улааж тэгээд өөрийгөө үргэлж цэвэр байлгаж байх хэрэгтэй. үргэлж цэвэрлдэг байх хэрэгтэй. 이 몸과 마음을 우리가 항상 하나님 앞에서 깨끗하게 하고 청결하게 해서 하나님의 빛이, 하나님의 진리가 주님의 몸된 교회로 잘 흘러가도록 해야 됩니다. Тэгэхээр бид нэр бол үргэлж Бурхны өмнө өөрсдийнхөө бие болон сэтгэлийг цэвэрлэж, угааж, ариусгаж байх хэрэгтэй. Тэгснээрээ бид нар яг л тэр чөлөөтэй цэвэрхэн сувг шиг Бурхны тэр амийн гэрлийг чуулган руу урсгаж чадах болно. 그래서 이제 예수님께서 산상수훈에서 마음이 청결한 자는 복이 있나니 저희가 하나님을 볼 것이요 이렇게 말씀해 주셨습니다.
Тийм учраас Есүс уулан дээр заасан сургаалдаа сүнсэндээ ядуусан ерөөлтэйе. Тэнгэрийн хаанчлал тэднийх юм аа гэж хэлсэн байна. 마음이 어둡고 Уучлаарай. Зүрхэндээ цэвэр ариун багсад ерөөлтэйе. Тэд Бурхныг харах болно. 5:8 дээр. Матай 5:8 дээр. 그래서 이 참 마음이 청결한 자가 복이 있다는 것이 이게 참 왜 그렇습니까? 하나님의 빛을 에, 이 세상에 교회를 통해서 이 세상에 비춰 나가는 그러한 귀한 역할을 하기 때문에 하나님의 일꾼들은 항상 자신의 마음을 다스리고 어, 깨끗하게 청결하게 해야 됩니다. Яагаад зүрхэндээ цэвэр ариун байх нь тийм чухал вэ гэхээр цэвэр ариун зүрх сэтгэлтэй байж ижил Бурхны тэр үнний гэрлийг бид нар өөрсдөө дамжуулан сувг хоолой болсон өөрсдөө дамжуулан чуулган лугаа бид нар урсгаж нөлөөлж чадна. Улмаар чуулган манж гэсэн яг тийм цэвэр ариун зүрх сэтгэлтэйгээр Бурхны үнний гэрлийг энэ харанхуй ертөнцид тусгаж чадах юм аа. 예, 이 근관이 맥혀버리면 기름이 공급되지 못하고 결국은 등장불이 꺼지고 맙니다. Энэ дэлгүүрийн 7 сувг нь хэрвээ цэвэрхэн байхгүй бөглөрч тагlarчих юм бол нөгөө дэнгээ тосоор хангаж чадахгүй улмаар дэн нь мөхөж бүхэж унтрах болно. 그래서 이 하나님의 교회들은 하나님께 맥히면 안 돼요. 항상 하나님과 화목하고 평안해서 하나님께로부터 오는 그 생명의 빛을 비추어 나가야 됩니다. Бурхны чуулган Христийн бий болсон чуулган бол Бурхантай харилцах харилцаандаа бол ингэж тагларч бөглөрсөн юм. Ерөөсөө байж болохгүй. Үргэлж өөрсдөө цэвэрлэж яг цэвэрхэн тэр тосыг чөлөөтэй урсгаж байх ёстой. Тэр сувг шиг өөрсдөө цэвэрлэж ариусгаж байх ёстой. Бурхантай харилцах харилцаа маань ийм байх юм бол бид нар Бурхны тэр амийн тосыг цааш нь дамжуулж амийн гэрлийг тусгаж гэрэлтүүлж чадах юм аа. 그런 의미에서 예수님은 교회를 너희는 세상의 빛이라고 했습니다. За тийм ч утгаар Есүс чуулганыг хэлэхдээ та нар бол Хрогийн гэрэл юм аа. Дэлхийн гэрэл юм аа гэж хэлсэн. 그래서 우리는 빛의 사자들입니다. 빛의 사자들이. Бид нэр бол нэгсэнтэй гэрлийн элч нар юм. 하나님의 빛을 하나님의 생명의 빛을 세상에 공급하는 빛의 사자들입니다. 얼마나 중요합니까? Бурхны амийн гэрлийг энэ дэлхийд тусгаж тэр амийн гэрлээр энэ дэлхийг гэрэлтүүлж хангаж байдаг элч нар гэсэн үг ээ. Тэгэхээр бидний үүрэг роль ямар чухал байх нь вэ? 사도 바울도 자신을 가리켜 빛의 일꾼이라고 했습니다. Элч Паул ч гэсэн өөрийнхөө тухай хэлэхдээ би бол гэрлийн элчээ гэж хэлсэн. 우리는 빛의 일꾼이에요. 빛의 일꾼. Тэр гэрлийн ажилчин гэж хэлсэн байна. Бид нар ч гэсэн Паултай адилхан гэрлийн ажилчид юм аа. 자, 두 번째 대지 순금 등대 환상에 대한 설명입니다. За одоо болохоор хоёрдугаар хэсэг. 3 хэсэг тугаасан шүү дээ. Тэрний хоёрдугаар хэсэг буюу цэвэр алтан дэнлүүний суурийн тухай тайлбар. 네, 4절부터 10절인데요. 4-өөс 10 дугаар ишлэл хүртэл 하나님께서 환상을 보여주신 후에 스가랴는 그 환상의 의미에 대해서 질문을 합니다. Бурхан энэ үзэгдлийг үзүүлсний дараа Сихария энэ үзэгдлийн талаар асуусан байна. 그 스가랴의 질문에 대해서 하나님은 성전 재건하는 일이 사람의 손에 있지 않고 오직 하나님의 능력에 있음을 알려줍니다. За хариуд нь Бурхан Сихария тайлбарч хэлэхдээ энэ эзний өргөө буюу сүмийг дахин барьж байгуулах ажил нь бол хүний гараас хүний хүч чадлаас шалтгаалдаг биш, харин Бурханы сүнсний эрх мэдэл хүч чадлаас шалтгаалдаг гэдгийг тайлбарлаж хэлсэн. 네, 이 성전 재건이 이스라엘 백성의 나약함이나 원수들의 방해로 인해서 결코 중단될 수가 없다는 것입니다. Өөрөөр хэлбэл энэ сүмийг дахин сэргээн босгох энэ ажил
тэр Юудын ард түмэн юдэчүүдийн сул дорой байдал юм уу альсгүй л тэр дайснуудын эсэргүүцлээс болж зогсох учиргүй гэдгийг бурхан хэлсэн байна. 그리고 스룹바벨 앞에 있는 큰 산 같은 이 장애물들은 하나님의 도우심으로 다 무너져서 평지가 될 것이라고 했습니다. Мөн Зерубабелийн өмнө байгаа тэр агуу том уул шиг тэр саад тотгорууд ч гэсэн бурхны өмнө бол юу ч биш ээ. Тэр бурхны одоо хүч чадлаар бол тэр уул шиг асуудал, уул шиг том бэрхшээлүүд ч гэсэн тал газар шиг болно гэж бурхан хэлсэн. 이와 같이 여호와께서 그 권능의 손길로 도우실 때는 어떠한 장애물도 우리가 다 극복할 수 있다는 것입니다. Энэ мэтчлэн бурхан өөрийнхөө хүчрэг мотороор бидэнд туслах юм бол бидний өмнө байгаа ямар ч саад тотгорыг бид нар зайлуулж чадна гэсэн үг. 역사적으로 보면 그 예루살렘 성전 건축을 허락했던 이 바사왕 고레스의 그 조서가 발견됨으로써 당시에 성전 재건이 탄력을 받게 됐고 다시 시작하는 동력을 받게 된 것입니다. Түүхээс ч гэсэн харах юм бол энэ сүмийг барьж байгуулахыг нь Иерусалимийн сүмийг дахин сэргээн босгохыг зөвшөөрсөн Персийн хаан Корешийн зарлиг бичиг нь олдсон байгаа. Тэгэхээр тэр зарлиг бичгээр дамжуулаад өөрөөр хэлбэл тэр хаан тэр сүмийг барих ажилд одоо саад болохыг одоо хориглосон. Тэгээ ямар ч саад доторгүйгээр юдэчүүд тэр Иерусалимийн сүмээ дахин сэргэн барихыг зөвшөөрч байна гэсэн ийм утгатай зарлиг нь одоо олдсон. Тэндээс харахад тэр бурханы одоо тэр хүсэл тааллаар Коршийг хөдөлгөж энэ сүмийг дахин сэргэн барих ажлыг бурхан өөрөө түлхэц өгсөө гэсэн үг юм. шамдуулсан гэсэн үг. 또 당시에 성전 건축을 그렇게 반대했던 사마리아 총독들까지도 성전 건축을 이제 적극적으로 후원하게 됩니다. Тэгээд тэр хааны зарлагтай холбоотойгоор тухайн үед одоо нөгөө сүм барихыг эсэргүүцэж байсан тэр самарчууд, самарын захирагч нар болохоор одоо хааны зарлагаар эсэргээрээ тэр сүмийг одоо санхүүжүүлэх материал, эд материалыг талаас нь тусалж дэмжих юм үүрэг хүлээсэн. 그래서 그러므로 마침내 성전 건축은 성공적으로 완공하게 됩니다. За ингээд эцэст сүмийг барих ажил нь бол маш амжилттайгаар явагдаж дууссан. 하나님은 무한하신 지혜와 능력으로 모든 사탄의 방해를 물리치고 자신의 거룩한 처소인 성전을 마침내 이렇게 완공하신 것입니다. Бурхан өөрийнхөө хязгааргүй мэрэгүү ухаан болон хүч чадлаараа сатаны бүхий л тэр явуулгууд, эсэргүүцлүүдийг тас зохиж өөрийнхөө өргөө болох Иерусалимийн сүмийг амжилттай барьж сэргээн босгож дуусгасан байна. 자, 4절부터 6절까지 읽어주세요. За энэ талаар өгүүлсэн хэсэг байна. За 4-6 дугаар эшлэгийг эхлээд уншъя. Дараа нь би надтай ярилцаж байсан Тэнгэр элчид хандан эзэн минь эдгээр нь юу вэ гэсэнд надтай ярилцагч мөнөх Тэнгэрлэгч надад хандан эдгээр нь юу болохыг чи мэдэхгүй гэж юу хэмэв. Тэгэхэд нь би мэдэхгүй эзэн минь гэхэд тэр надад энэ бол Зерубабелд хандсан эзний үг юм. Хүч чадлаар бос эрх мэдлээрч бас харин миний сүнсээр гэж түг түмдийн эзэн альдаж байна. 이 성전 건축하는 일은 인간의 힘이나 능력으로 되지 않고 오직 하나님의 신적인 능력으로 된다는 것입니다. Энэ сүмийг сэргээн барих ажил бол хүний хүч чадал эрх мэдлэр болохгүй харин бурхны сүнсээр өөрөлдөл бурханлаг хүч чадлаар болох юм аа гэж эзэн хэлсэн байна. 여기서 오직 나의 영으로 된다고 했는데 나의 영은 신약시대의 보혜사 성령님을 가리킵니다. Энд бурхан миний сүнсээр болно гэж хэлсэн байна тийм ээ. Тэгээд энэ миний сүнс гэдэг нь бол одоо шинэ гэрээний үеийн ариун сүнсийг хэлж байгаа. 이 스룹바벨 성전이 예표하는 신약시대의 구원운동은 오직 성령의 능력으로 되어지는 것입니다.
Зерубабелийн сүмийн бэлэгдэж байгаа энэ авралын ажил нь болохоор шинэ гэрээний үеийн ажлыг л одоо авралын ажлыг л бэлэгдээд байгаа гэсэн шүү дээ. Тэгэхээр шинэ гэрээний үед хийгдэж байгаа бүхэл авралын ажлууд бол Бурхны сүнс буюу ариун сүнсээр хийгдэх ажлууд юм а гэдгийг илэрхийлсэн. 그러니까 우리가 이 하나님의 교회를 돌보는데 세워나가는데 여러분이 힘으로 하려고 하지 마십시오. Тэгэхээр та бүхэн ч гэсэн Бурхны ажлыг, Бурхны сүм чуулганыг босгон байгуулахын ажлыг хийж байгаа хүмүүс өөрсдийнхөө хүчээр битгий хийх гэж тайраарай. 사람의 힘이나 능력으로 된다고 하지 않았습니다. Бурхан угаасаа хэлсэн. Энэ бол хүний эрх мэдлэр, хүний хүч чадлаар болдог ажил биш ээ гэж. 오직 하나님의 영으로 된다고 했습니다. Зөвхөн Бурхны сүнсээр гэж хэлсэн байна. 여러분들이 성령님의 도우심을 간절히 구하십시오. Тийм учраас та бүхэн ариун сүнсний тусламжийг үнэхээр хичээнгүйлэн гуйх хэрэгтэй. 여러분들이 어떠한 환난이나 역경 속에 있더라도 어떠한 사탄의 방해가 있더라도 하나님은 반드시 신적인 능력으로 여러분의 교회를 성공적으로 하나님이 세워나가게 해줄 겁니다. Та нарын өмнө ямар ч зовлон бэрхшээл таарлаж тулгарсан ч гэсэн сатааны ямар ч эсэргүүцэл сат дотгоор тулгарч байлаа ч гэсэн Бурхан өөрийнхөө тэр хүчрхэг материаар бурханлаг тэр эрх мэдлэр өөрийнхөө ариун сүнсний хүч чадлаар та бүхний чуулганыг тэр саад бэрхшээл тэр асуудлаас авран гаргаж танай чуулганыг босгон байгуулах болно. 여러분은 항상 성령의 충만을 사모하십시오. Тийм болохоор та бүхэн үргэлж ариун сүнсээр дүүрэн байхыг хүсэмжлэх хэрэгтэй. 성령 충만을 받으라고 했습니다. Бурхан хэлсэн ариун сүнсээр дүүрэх дүүн гэж. 성령의 도우심이 없이는 우리가 하나님의 일을 절대로 이루어갈 수가 없습니다. Ариун сүнсний хүч чадлыг л авахгүй бол бид нар өөрсдийн хүчээр юу ч хийж чадахгүй. 그래서 이 하나님의 일꾼들의 치명적인 잘못은 하나님의 능력, 성령 충만을 사모하지 않는 거예요. Бурхны ажилчдын хамгийн ноцтой алдаа нь юу гэдэг вэ гэхээр Бурхны хүч чадал, ариун сүнсний дүүрэн байдлыг ерөөсөө хүсэмжилдэггүй, эрэлхийлдэггүй явдал. 사도행전 1장 8절에도 오직 성령이 너희에게 임하시면 너희가 권능을 받고 예루살렘과 온 유다와 사마리아와 땅 끝까지 이르는 내 증인이 된다고 했습니다. Үгээс 1:8 дээр ч гэсэн хэлсэн байгаа шүү дээ. Харин ариун сүнс та нар дээр ирэхэд та нар хүчийг хүлээн аваад Иерусалим бүх Юдэ, Самар тэр байтугай дэлхийн хязгаар хүртэл миний гэрч болно гэж. 우리가 하나님의 복음의 증인으로 우리가 일을 하는데 바로 성령님의 능력을 힘입어야 됩니다. Бид нар Бурхны сайн мэдээний гэрч болж амьдрахаар дуудагдсан хүмүүс. Тийм болохоор энэ Бурхны ариун сүнсийг эхлээд авч, ариун сүнсний тэр дүүрэн байдлыг эхлээд өмсөж байж тийм хүч чадалтай, эрх мэдэлтэй болж энэ ажлыг хийж чадах юм. 네, 7절을 읽어주세요. За цааш нь 7-дугаар ишлэг уншъя. Агуу уулаа чи юу юм бэ? Зерубабелийн өмнө чи тал газар болно. Тэр нэгүүлсэл түүнд нэгүүлсэл байг гэх хашгираан дунд оройн чулууг урагш авчирна гэв. 네, 이 구절은 스룹바벨의 성전 재건 공사를 방해하는 세력이 아무리 큰 산 같을지라도 하나님의 성령의 도우심으로 그것이 평지가 된다는 것입니다. За энэ ямар утгатай вэ гэхээр Зерубабелийн тэр сүмийг сэргээн барих ажилд хичнээн их тэр уул шиг, агуу том уулс шиг асуудлууд, эсэргүүцлүүд тулгарч байсан ч гэсэн Бурхны сүнсний хүч чадал эрх мэдлэр тэр бүхэн тал газар шиг болох болно. Агуу уул тал газар болох шиг тэр агуу том асуудлууд, эсэргүүцлүүд ч гэсэн юу чгүй босдож үгүй болно гэсэн. 여러분 모세가
애굽에서 이스라엘 백성들을 이렇게 인도하여서 가나안 땅으로 가는데 큰 산과 같은 홍해 바다가 가로막고 있고 뒤에는 애굽의 병사들이 쫓아오고 또 좌우에는 큰 산맥들이 있어서 빠져나갈 길이 없었습니다. Мосе бурхны ариун сүнсний тусламжтайгаар бурхны тэр хүчрхэг материаар Израилийн ард түмнийг Египтээс чөлөөлж удирдан дагуулж цөлийн замаар дагуулж ирсэн. Гэтэл тэднэр бол бас гарцгүй байдалд орсон байна тий. Урд нь улаан тэнгис, ард нь болохоор Египтийн цэргүүд, баруун зүүн талд нь болохоор хил хязгааргүй элсэн цөл хүрээсэн байсан. 이때 모세는 하나님의 말씀만 순종했습니다. Энэ үед Мосе зөвхөн бурхны үгэнд дуулууртай захирагцсан. 손에 지팡이를 들고 홍해 바다 위에서 손을 높이 쳐드니까 그 홍해 바다가 좌우로 갈라지면서 마른 땅같이 홍해 바다를 무사히 건넜습니다. Гартай барьсан таяга улаан тэнгисийн дээгүүр сунгахад тэр улаан тэнгис хоёр тишээ ярагдаж тэгээд дундуур нь яг хуурай газар мэт зам гарч ирсэн байна. 모든 원수들은 홍해 바다에 다 빠져서 한 사람도 살지 못하고 전멸을 했습니다. Тэгээд Израилийн ард түмэн тэр хуурай замаар гатлаж бүгд 9 минут нөгөө эрэгт нь гарч зайрна. Дайснууд нь болохоор нэг ч хүн үлдэлгүйгээр бүгд тэр тэнгисийн усанд живж өгцгээс. 배 한 척이 없었어요. 네? 홍해 바다를 건널 수 있는 배 한 척이 없었습니다. Тэгээд тэнд бол тэр тэнгисийг гатлах нэг ч одоо зайв нэг ч хөлөг онгоц байгаагүй. 그 200만이 넘는 그 많은 사람들을 배 한 척이 없는데 오직 하나님의 능력으로 홍해 바다를 마른 땅같이 건너게 됐어요. Тэр 2 сая гаруй ард түмэнд нэг ч зайв усан онгоц байгаагүй. Тэр тохиолдолд зөвхөн бурхны хүч чадлаар тэр ард түмэн 9 минут тэр тэнгисийг гаталж чадсан байна. 여러분 하나님의 일을 했는데 돈이 없다. 내가 말을 못한다. 전도를 못한다. 뭐 사람들이 잘 따라주지 않는다. 뭐 여러 가지 장애물이 있어도 여러분 하나님의 성령의 능력을 힘줘 보십시오. 충만하십시오. 그러면 하나님의 능력으로 해결됩니다. Бурхны ажлыг хийж байгаад бид нар зөндөл саад тулгардаг тийм ээ. Одоо би олигтой сайхан ярьж чадахгүй, сайн мэдээ тарааж чадахгүй тийм бэлэг авяас байхгүй ч гэдэм үү хүмүүс ерөөсөө юу сонсож дагдаггүй ч гэдэг юм уу. Эсвэл одоо мөнгө алга, санхүү алга гэмэтчлэн. Гэтэ энэ бүхэн бол асуудлууд биш ээ. Та бүхэн ариун сүнсээр л дүүрэн байх юм бол ариун сүнсний хүч чадалд итгэж найдаж чадах юм бол бурхан өөрийнхөө тэр хүч чадал эрх мэдлэр тэр ажлыг хийх болно. 7절에 은총, 우리가 외치기를 은총이라고 이렇게 외쳤는데 이 뜻은 뭐냐 하면은 바로 오직 하나님의 은혜로만 된다는 것을 강조하는 것입니다. За энд тэр түүнд нэгүсэл байг гэж хашгирсан гэж байна. Энэ юу гэсэн үг гэхээр зөвхөн л одоо бурхны нэгүслэр л бурхны хүч чадлаар л эрх мэдлэр л энэ бүхэн болох юм аа гэдгийг дахин онцлон хэлж байгаа хэрэг юм аа. 그래서 이 하나님의 복음을 은혜의 복음이라고 했습니다. 은혜의 복음이라. Тэгж учраас бурхны энэ сайн мэдээг нэгүслийн сайн мэдээ гэж бас нэрлэдэг. 이 하나님의 복음은 하나님의 은혜로만, 하나님의 도우심으로만 우리가 믿고 구원을 받을 수가 있는 것이고 증거할 수 있는 것입니다. Энэ бурхны энэ сайн мэдээ, энэ авралын сайн мэдээнд бол мэдээний ажлыг бид нэр зөвхөн л бурхны тусламжаар, бурхны нэгүслэр л хийж чадна. Бас хүмүүс ч гэсэн тэр сайн мэдээг бурхны нэгүслэр л сонсож, бурхны нэгүслэр л хүлээн авч чаддаг юм аа. 자, 8절, 9절을 읽어보세요. За цааш нь 8-9 дугаар эшлэг уншъя. Мөн эзний үг надад ирж айлтсан нь
Зерубабелийн гар энэ өргөөний суурийг тавьсан бөгөөд түүний гар үүнийг дуусгах болно гэв. Тийхүү та нар төв төмдийн эзэн л намайг та нар руу илгээснийг мэдэх болно. 자, 이 구절은 하나님이 시작하신 일은 반드시 하나님께서 마침내 다 이루신다는 것입니다. За, энэ ишлэлийн санаа нь болохоор бурхан нэгэнт эхэлсэн бол заавал тэр ажлаа дуусгадаг гэдгийг илэрхийлж байгаа. 이런 뜻에서 하나님은 알파와 오메가이십니다. Энэ утгаараа бурхан бол альфа ба омега юм. 자, 이와 같이 하나님께서는 구원을 주시고 그 구원을 반드시 완성하십니다. Бурхан авралыг өгдөг. Тэгээд тэр авралаа заавал төгс гүйцэлдүүлдэг. 구원을 주신 하나님께서는 예수님은 반드시 그 구원도 마지막까지 완성을 하십니다. Авралыг өгөгч бурхан, авралыг өгөгч Есүс тэр авралаа эцсийн мөчид заавал гүйцэлдүүлэх болно. 하나님께서 수르바벨을 통해서 성전을 건축하게 하셨으니 그가 또한 수르바벨로 하여금 그 성전 건축을 마침내 완공하게 해 주신다는 것입니다. Бурхан Зерубабелээр дамжуулан эзний өргөөний суурийг дахин тавиулсан учраас мөн түүгээр дамжуулан тэр ажлыг заавал дуусгах боллоо. 여기 여호와께서 나를 너희에게 보내신 줄을 네가 알리라고 한 것은 이 계시를 설명하는 천사가 하나님이 보내신 사실을 알라는 것입니다. Тийхүү та нар төв төмдийн эзэн л намайг та нар руу илгээснийг мэдэх болно гэсэн. Энэ болохоор энэ одоо үзэгдлийг тайлбарлаж өгч байгаа тэнгэр элчийг хэлж байгаа үг. Тэгэхээр тэр тэнгэр элчийг эзэн илгээсэн гэдгийг та нар 자, түгээр мэдэх болно гэсэн байна. 10절 읽어주세요. 10 дугаар эшлэл. Өдрүүд дэх жижиг юмсыг үл тоож байсан нь Зерубабелийн гардах тэгшлүүрийг хараад баярлах болно. Харин эдгээр 7 дэлхий даяар хэрэн хэсэг эзний нүд юм гэв. 이 구절은 스가랴 당시에 성전 건축하는 일이 과거 솔로몬 성전의 크기와 그 화려함에 비하면 아주 보잘것이 없고 작은 일이라고 멸시하지 말라는 것입니다. Энэ ямар утгатай вэ гэхээр Зерубабелийн эсэргэн босгож байгаа энэ сүм эрт цагт Соломон хааны барьж байгуулсан тэр сүмийн тэр томын хэмжээ бас тэр томын одоо тэр үсгэлэн төгс байдалтай харьцуулах юм бол үнэхээр өчүүхэн одоо хүний нүдэнд өртгөөр тийм биш боловч тэрнээс хавгүй илүү гайхалтай тийм чуулган бишээ сүм болох болно гэдгийг илэрхийлж байна. 여러분, 이게 하나님의 일은 처음에는 아주 미약하게 보이고 사람 보기에 보잘것이 없게 보입니다. Ер нь бурхны ажил анх эхлэхдээ бол өчүүхэн жижигээр эхэлдэг учраас хүмүүс үл тоож хүмүүс одоо тоож хардаггүй. 그럼 나중은 창대하게 된다고 했습니다. Гэвч төгсгөл нь бол үнэхээр гайхамшигтай агуу байдаг. 자, 그래서 오늘날에도 그리스도의 복음 운동이 처음에 세상 사람들이 볼 때는 미약해 보이고 어리석게 보이고 참 또 미련하게 보일지라도 결국은 하나님께서 창대하게 해주신 거예요. 많은 사람이 구원을 받고 하나님께 영광 돌리는 것입니다. Бурхны авралын ажилч гэсэн энэ сайн мэдээний ажилч гэсэн анхандаа хэний ч нүдэнд өртгөөргүй өчүүхэн жижиг үл тоомсорлогдож байсан бол бурхан энэ ажлыг өөрөө гүйцэлдүүлсэн учраас эцэстээ маш олон хүмүүс энэ сайн мэдээг сонсож аврагдсан асар том агуу тийм үйл хэрэг болсон байна. 자, 여기 여호와의 눈은 성령을 가리킵니다. За энд гарч байгаа эзний нүд гэдэг нь бол ариун сүнсийг хэлж байгаа. 예, 그 여호와의 눈이 일곱
이 일곱은 온 세상에 두루다니는 여호와의 눈이라고 했습니다. Харин эдгээр 7 дэлхийд даяар хэрэн хэсэх эзний нүд юм аа гэсэн. 일곱은 완전한 수로서 성령을 가리킬 때 일곱 영이라고 했습니다. 7-гийн тоо болохоор төгс гэсэн утгатай тийм ээ. Тэгээд эзний ариун сүнсийг тайлбарлахдаа бас 7 сүнс гэж хэлсэн байгаа. 당시의 스룹바벨 성전이 미약하고 보잘것이 없이 보이지만 거기에는 하나님의 영이 하나님의 성령이 함께 하신다는 것입니다. Тухайн үед Зерубабелийн барьсан тэр сүм жижигхэн хүмүүс үл тоож байсан тийм байсан ч гэсэн тэнд 7 нүд буюу эзний ариун сүнс тэр сүмд оршиж байсан гэсэн утгатай. 그런 의미에서 학개서 2장 20절에는 이렇게 기록되고 있습니다. Энэ дараа Хаггай номын 2-ын 20 дугаар ишлэлдэр ингэж хэлсэн байгаа. 오직 여호와는 그 성전에 계시니 온 땅은 그 앞에서 잠잠할지어다 했습니다. Хаггайсаа 2장 20절 20절. 네. 다른 말씀인데요. Хаггайсаа 2장 20절이 읽어보세요. 그런 말이 아니에요. 오직 학가에서 2장 20절이 그런 말씀 아니에요. 그래? 잘못 봤나? 네. 어, 나 хоёрын 20 биш юм шиг байна шүү. 네. 아, 내가 잘못 봤네. 다른 구절에 나오는데 한번 찾아보세요. 내가 잘못 인용했나 봐요. 무슨 네. 말씀? 네. 오직 여호와는 그 성전에 계시니 온 땅은 그 앞에서 잠잠할지니라. 이 말씀을 한번 네. 찾아보세요. 어디 나오는가? Бурхан тэн газар оршин байдаг бүх газар дэлхий түүний өмнө жичирдгээ гэсэн утгатай. 다음에 이제 세 번째 나오면? 대지 두 감람나무 환상에 대한 해석입니다. За дараа нь болохоор 11절부터 14절이요. 11-ээс 14 дугаар эшлэл 3 дугаар хэсэг рүү орж байна. 읽어보세요. 11절부터 14절. 11-ээс 14 дугаар эшлэгийг уншъя. Дараа нь би түүнд Дэнлүүний суурийн баруун зүүн тал дахь энэ хоёр чидүн мод нь юу вэ гэв. Би хоёр дахь удаага түүнд хоёр алтан цоргоор тосоо юулан гаргагч чидүний хоёр мөчр нь юу вэ гэсэнд тэр надад эдгээр нь юу болохыг чи мэдэхгүй гэж юу хэмээсэнд би үгүй эзэн минь гэв. Тэгээд тэр эдгээр нь бүхэл газар дэлхийн эзний дэргэд зогсож байдаг тослогдсон хоёр хөвгүүн юм аа. 자, 이 순금 등잔대 좌우에 있는 이 두 감람나무는 무슨 뜻이냐고 스가랴 선지자가 질문을 했습니다. За Захари асуусан байна те Дэнлүүний суурийн баруун зүүн талд зогсож байгаа энэ хоёр чидүн мод нь ямар утгатай юм бэ гэсэн. 그러니까 이 기름 부음 받은 자 둘이라고 설명해 줬습니다. Тэгсэн тослогдсон одоо нэг юм аа гэсэн ба тийм. 그들은 온 세상의 주 앞에 서 있는 자라고 설명했습니다. Тэгээд тэд болвол бүхэл газар дэлхийн эзний дэргэд зогсож байдаг тослогдсон хоёр хөвгүүн юм аа. 등대 좌우에서 기름을 흘러내리는 이 두 감람나무 거기에 대해서 스가랴 선지자가 천사에 질문하자 기름 부음 받은 자 둘은 역사적으로 수르바벨 총독과 또 대제사장 여호수아를 가리킨다고 했습니다. Тэр хоёр нөгөө Дэнлүүний суурьны хоёр тал зогсож байгаа хоёр чидүн мод нь юу юм бэ гэж асуухад ингэж тайлбарлаж өгсөн байна тийм ээ. Тэгээд түүхийн хувьд болохоор тэр хоёр нь л нөгөө Зерубабел Йошуа хоёрыг хэлж байгаа. 그래서 이 당시에 수르바벨 총독과 여호수아가 하나님께로부터 이 말씀을 성령의 이런 능력을 받아서 이와 같이 성전 건축을 완공해 나간다는 것을 가리키는 것입니다. Тэгэхээр тухайн үедээ болвол одоо түүхэн цаг хугацааных нь удаад үзвэл тухайн үедээ ард түмний удирдах байсан захирагч Зерубабел болон тэрүүн дахилч Йошуа нар бурхнаас тийм эрх мэдлийг хүч чадлыг авч тэгээд тэр сүмийг барьж байгуулах ажлыг гартан
гүйцэтгэх болно. 또한 이들은 신약 시대에 예수 그리스도를 나타낸다고 했습니다. Мөн шинэ гэрээний үед болохоор Есүс Христийг тэд бэлэгдэж байгаа. 이 두 감람나무, 기름을 흘러보내서 등잔에 불을 밝히는 두 감람나무는 신약 시대에 바로 예수 그리스도 또 교회를 상징한다고 했습니다. Тэр зурганд тэр үзэгдэл дээр харагдаж байсанчлан тэр хоёр чидүү модноос тос урсан гарч тэр дэнлүүг тосоор хангаж тэгээ гэрэлтэж байсантай адилхан шинэ гэрээний үед бол энэ хоёр чидүү мод нь Есүс Христийг илэрхийлж байгаа. 여기 또 본문에 온 세상의 주 앞에 서 있는 자라는 뜻은 무엇입니까? Мөн эдгээр нь бүхий л газар дэлхийн эзний дэргэд зогсож байдаг тослогдсон хоёр хөвгүүн гэсэнтэй. Бүхий л газар дэлхийн эзний дэргэд зогсож байдаг гэдэг нь ямар утгатай вэ? 이 주 앞에 서 있는다는 것은요, 하나님의 명령에 즉각적으로 순종하려고 대비하고 있는 상태입니다. Бүх газар дэлхийн эзний дэргэд зогсож байдаг. Дэргэд зогсож байдаг гэдэг нь болвол эзэн тушаал болох юм бол эзэн зарлаг болох юм бол шууд биелүүлэхэд бэлэн зогсож байдгаа гэсэн үг. 우리도 항상 주님 앞에서 항상 명령을 받을 준비를 해야 돼요. 그 Бид нар ч 명령을 гэсэн 받으면 즉각적으로 순종해야 됩니다. бид нар ч гэсэн үргэлж эзний дэргэд тэр тушаал зааврыг нь сонсоод шууд дагахад бэлэн байж явах хэрэгтэй. 그래서 이 둘은 하나님과 함께 있으면서 성령의 은혜를 풍성히 받아서 하나님의 교회에 공급하는 이 사역자들을 예표하는 것입니다. Тэгэхээр энэ хоёр чидэн мод бол үргэлж бурхнаас тэр үнний үгийг хүлээж аваад тэгээд чуулганыг гэрэлтүүлж байдаг. Чуулганыг энэ дэлхийн гэрэл болох тэр үүргийг нь гүйцэтгүүлж байдаг бурхны ажилчид гэсэн үг юм аа. 기도하겠습니다. За залбирлаа. 거룩하신 아버지 하나님 감사합니다. Ариун бурхан минь танд баярлалаа. 저희들에게 순금 등잔 등대와 두 감람나무 환상을 통해서 가르쳐 주신 귀한 진리를 잘 깨닫고 이 진리를 가지고 우리가 사명을 잘 감당하게 해 주시옵소서. Та бидэнд цэвэр алтан дэнлүүний суур ба мөн хоёр чидүү модны үзэгдлийн тухай тайлбарлаж зааж өгсөнд баярлалаа. Энэ үнний дагуу бид нэр таны бидэнд даалгаж өгсөн ажлыг итгэмжтэйгээр сайн хийхэд туслаарай. 하나님의 진리의 빛, 하나님의 진리의 빛을 잘 비추어서 하나님의 택한 백성들을 진리 가운데로 인도하는 귀하고 복된 교회들이 되게 해 주시옵소서. Таны үнний гэрлийг тод тусгаж тэгээд таны арт түмнийг үнний замаар удирдан дагуулдаг сүмжүүлхэн болгож өгөөрэй. 예수님의 이름으로 기도드리옵나이다. Есүсийн нэрээр төлөвлөн болж байна. Амен. 아멘.